ejawusu na sa papa no pemasem o pemasem papa enam yi mitiwe ya no ho ye fe no tuaka no sa amam kakra tumbotom nyame enhira no kama pa amamfo se me ho ye fe no se Oforisuo Aboagye no ni trifu enye kama enti no na otwemienu bia meyi wate anye na otwe de ovolumba ze na otwe bia oyi a emwa ma brabo enkonkan asofro ga chama kata ne busi aka falta fra bema no digade abakade kumazi jom we ne Sompa Asem Mpe Nipa no orofo ne ye wonsam de mamo ye ka kire mo enu adase konfo ba no wa ma akoda no yade ekwan ben ena maame no ebefa so ebetabiri yade no ede afiri akoda ne so no enne ye to asem no so anya asem ketwa ena akoda no ofie ha emfonso ben wo ye Emma yede no ekoja esuo yede no ekoja nhoma yede no ekoja enua se yemfa etwire yade emfa nto ne so enne akoda no bechirim maame ne wo ha de konfo ba no enua no a ono so ede asem no koma konfo no ono so ebepiem ewofie ha enya asem ketua enne eni yebehu asem no pomasi bre enya asem ketua dwumadi obeto omra samonka ofie ha the nations anka of Olumba on so ye krado o hene yire maame yeboa akua esuama bronya oya abrewatia ene ono so agina dwa enya asem ketua kra eno ti ya ku akoya nimu a we eye Sompa Asem Mpe Nipa we ena asantemaji atum we ena obia so ese eye MC afo nyinada ebo homoden omada wuruma ena sabedi atwaguo was Sompa 93.1 no Sompa TV Facebook no obetu ya so sa na YouTube no so ye di atwago was so anya asem keto akra Kevin Oyata ene one ye na edi djuma sa na safo kantanka se primo bema ono so go sunia brantie no was so wase omadawroma na sabre un social media handles no so ye ko Sompa TV wa David ono ane Obed omo adawroma na hu yen Sompa TV no so enya asem keto ka jire obi omo nyina ka ho na eso dwumadi we so ohene yire watena se ma memo akwa aba nuame nuabema bibi abokode erade da so ekuraye wonjaye mu da biara denti ne yegidi se etiefo ne ahwefo so no obia eho yenti yemfa sedama wo no na se won kan ye ho aye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube ne Sompa TV kan ho ho na enne ensem aye ba beche ne de akrakra ya brabo e de atenete ye nhyebre no wonsa etimi aka wo de ama bibibia nso etimi akoye fo so ho aye fe ho aye fe o papa bi tuaka ejewusu okay Oforisuo ma team fu sa bim Osei ma team fu sa bim na me ho so dodome tim ko wo mpane kakra oh okay bibia be fine nyame wotumi erade tias nyame wotumi ohene ye kumase monte so nye okoso amerwa na bato ho nye me hu se wo mu ye amerwa na bato ho nye kwan na wo mu ye no na wo mu na nu akra na wonim ye aba ayi ablewati asaya me sole a me hwadwuma mu ne efio na kwasi ada na ndu a me kwa asori na me ko hu se kwasi ada na nya nura enu achi na me hu se pro station no ese na no ho ani nchemu ho na no ya load ya hipia nua e de egu ho na said ye esia ye no se traffic na ya na chekwan yi so no se ya na firi ho no na e ba na e ho fa na ye ya but ade bia nsa ye fo so be ma bibi nye yi e ba prosifo nyina ho mo em sa process na driver for no so no I don't know why anytime bia no mpese prosi ni be gina ho da but ene ma fa ho anope na process for ben 9 na wo mu gina wo ma ya na wo book Kevin no run about no so no wa filling station akọ kejeti akwan na ya na ahyenkafo no pake da enche ho no eno ka ho bi na ya na mama makwaku akwa bansa kwaku memo akwa aba bibia bokode ya de enenso ehunu han foforo ndi aseda na ye de be ma no ka chance nhyirane ani die enkanidi ba bia wo bia obi wa ese ba bia urade de na kwasie bia nti nyame so yehu nda nti ba bia wo bia nhyirane ani die enkanidi na ne ma nkọ didie ne de som no ani asa agro nti didie kwa so no nhyirane ani die enkanidi na yesi akolas nyina ya sere urade ho mpa body amom se da biara da omutimi freedom adi omuntonko so na ne ma nkọ tote emfa ma obo ye yere free wo ka joso eja sei
Tompa okay just say it is that's what you know ya no ne bi fe be da free wa friend no ma mfa da be friend no wawu nti Awurade no bi wo bia no nya ne kase na afi so unshire senior contractor Kofi Job oni Mr. Yeboa okay Doom Bishop read condos man so Awurade no sa na ne ma nkoto okay omna sama ma akwaba bibi aboko de adomna ne kuta vo bibi ai fine and then so yeda nyankopon de ahye sa okay na yebedi dwuma hye Ghana ni munyam eni wonu nyankopon ani munyam se nyankopon so nte ano na ye ncheche bibi an so uti ye nkwedem okay ne ebusa se kumase monten so nye enkankan so run about abrotia nkomo an yedi no de no make kan se aposifo ye won madwuma but memofo so na de be na ye nso ye de aboa ahyenkafo dodo na ohofo so be ma ye se unim de ye nanka wa ye de ye wo munim ade papa so wo munye ene adrobafo no ayi ni tituru ne wo ma wo mutwi trotro ne bi no won se wo mudru sa kwan no ho na wo mu branch enchen filling station enchen wona kwan no ho na no opposite runabout ne wo pese wo mugina ho na load bi de ekotech de ekoketia ene de atwa enso afa macro ha se no no wo munyina pese wo load wo ho no because o twa kwesi anim ho a wonim se anim ha safe one be fa nipa na gya nti ebasa na ka na bo apeso wo ho nti ebasa no akwan mu kurapo na obi agina yan stress wa police fo no omunyina ho se de be ya ahyenkafo betumi eno ne ye ibatofo so be ma me ka se ne me hu se police fo nje omugina ho no omu to ayi no so dawafo no so nti me hu so obi agina ho but anya da bia na wose ma police fo e ka se ya you so boss omna samoa na kan ye what ma say eto da bia hu se ba bia wugiran e betimi traffic aba se wo bi di anim trotro driver wo fa nipa wo se nipa okwan no so but obi gina wo be gina nchen no wo fa nipa no opese wo dey ayi meanwhile e bia traffic ne so kwan nche dan chensa but opese wo gina kwa no wo fa nipa no owi anu o movie akakra bi na se nipa gina no o ya onyina nchen ma de odi akire ni ma o no wa se gina nim e de fa so ho ne atoto yensa na da fo so ne de diatamu ni eto ma no prosifo ne yo ma fam de but more na amla se driver for sa no mo ya fo so be ma sa wo mu chi wo ma o mu ma amla ne nya adwuma na nya se bia wo che no agwado ababa takwan no ho no wa ye we se de no ani ka wo che na na ka de wura ho mo bo de kana se yisika no kwa ban foto mu a next time bi na be ya de suade de ama no na driver for no so ye hu se ade we se no eye na ye nya de we se nya ye ntwe ye ho ana se ye nyina kwa enfenfrem nya da bia na se bi ye beda na ye ho aboa na ntwe ama police for do mo ma na wonum so so ya ba be science ne ye sere wonum wo mo hwe ye kwan no e be boa ye nyina na emom no ade bia no se ya de pa ya na ho konson brebo bia bonyuma bata ho eti ye ya sade so ye ya afam de e de ne betimi aye de aboa se be ye kwan no e be koso tote na e bia twentwe ho nsam no so no emmom peso cars ne mom peso do na enkwaye o ha so mfa ma yenti no aprosifo ni dudwuma tememfo ahyenkafo yenye ya afam de ofo so be ma okay kwaku ya na ofa so am run about ho e ho abo apeso adwuma ekoso Ghana no uyi nipa 100 frima ye nyina ye gimi oh 100 no uyi senya 100 Ghana yi 100 frima ye nyina ye gimi o debi nkasasa ye nyina ye gimi 100 no kra so minyi obi a wa mehu so obu ofu no ka 100 no obu amfudi a nka ye nyina ye 100 nyina obi anye da bi me say 100 pe ena o mani da honim nyansa yenya ya ka ni nyina ye gimi over whole population ho Ghana 100 no so minyi obi a mehu so obu ofu a na mdo afra 100 no nzo police penina ofra 100 no oyo hena ofra 100 kwa gudi ejina me kasa ye ka ye di gu driver for so edi gu a police for so pasi nya no kora no station ye fa ka ho obi gina waje de unim se ye kwan ka bit metwa fa so na say ka twifa ma what you say na say it is the trotro driver ni duru won wanya obi na ugina station na wona wo peka ntimpacho anko be gina kwan ni se free station bra be foro ndisi ye kasa ye de hyehyɛ de be hyehyɛ free kira me ye hunu se dimina me yusu ye no ano no Onti ase ni ofiri fie ba ni gi mi ndi station e fa ka ho watra be gina kwan ho ka be dimatu ya fa no so se aha ne menya bi ntamakọ na driver so gina aduru ye no nso nyanza nje ne se o gina akura ha nya right place mam go de obe nante aba mi nua be fa ndimi so mi gina kwan anim na pose ni e wo so nso garden so se nkofo e wo twom garden kwa aban be di credit kwa mam nyine he ya na amom so hunu se ne ye be gide ya me ye na me de madua kakra na dimi ne koso anti no manje wan Digo kuye nyina ye nya agimi na kuro ni mfa ntoma pamfura kuro bia ye manim de ni nyansa eye ya bosio no kuro ni nyini eye fe eno na abrofo yiye
broni na ankasa nyansa be kire say eye bus station nie sa na omfre na kono ndi okwa wo kogina bus station se ka mo wa wrehye mu se ka be ba be fa no ho on bus station nka njira wo se mi kogina ha oba no mediki afro broni nya se mistake no adwene ye adwuma jimi ya me kai woni bi ndo ba be gina bus station bus ni su duro na wugina no ho on kan jo so obi na gina man se sare ntama mi nua be ba be fa no edu on so be bus station wo de be agina be tu mi ka ba ndi ne wajimi bodam ni ground gina free na gongo gina obiem driver nso aye ne de broni nso ba be to se be bia ya bus station we nyina o ye driver no ko gina ba bia wo be tikrata de ama na mmra ne wadi ndi obi ade ni nyansa ye ne ese so ye bad koyi to vozo ade anchin ko ban sa se ano ya ano anti no de o asem ba ko kan okay mana eyi omo twika no nso omunja agoro no wonim se kwasi ada ya friend say washi be ho ko de hotel ni mu ho wa branch frequent ni mu ru akode hotel ho omo ye engagement say wedding bi wo ho na branch ye ne boys te kemu eto aso me ensa na pe omo chinchim stian na jene nsem akoko nipa oh Maya mi ensa omo de say oba na owad na busuo say be ma na owad na busuo ena wonum de ovan ya beti di bia ba no mo gina ho wo ayi wo mo wo ne ho hwa na ka yi ba se fa se na ye no a ekanya ka na eso na ma ne yes o mo nyina bata ayi ni yes yankebe ekebe twiafo mo nyina so ba ko ni ti anyi na okoka ne gate no ti di ne ayi no door no gate no passenger ayi friend say driver side one passenger na yi no ena okoka eche na ka ya fa ne na so na aka na to na asa afa ne ti so Ofoso bema oye so opeja ni mu opeja ni ti say wentimi na osa aka ni ti to no mu tam ne de ne to kem omni ko druji wawu enu alam te se wawu enti ka na ya ne kita mrante bi na yo mu didi agro no eya won mu nhwe ye na ya fidie bi bia betimi ya broni kureku no no na ye enso eku no enti ye nya agro no na esa ni giamro so too much of everything is bad obi wade na de heya o so on ba bia me kire no wa branch free main road ni mo ho speed a wo de kwa no de kwa hin no okay omno vosu run about to fa ho run about to the same kase katachewu ya ni kanti ye nante form afa ho bapro besi ne nyina na kroma bibia ansesanda vosu man fa sayen ma kroma dabi amfa nchakase ma amani o dabi sayen ma kroma da dabi na kroma adenti so kasa sayen ba dabi nsesan ba ye ne ye interchange oh vosu interchange na ye no efingwa na ebedole ayo onim dem pesa meka vosu na no ye chiabobo ye bi case bi ba ya hyehyɛ mra ma omo ye ka ho ase omo se emra di no so be ka ya branch bi abobo ye bi ayi kwa no am from ya omo jojo ne tai no omo se emra di no because ya hyehyɛ mra ma na emu se sa trotro ni na metifo no ye kye wo mo a ye de omo kɔ hefa emra be ni mu odin kwa ku ya na posifo na traka front ya no mdom kɔ hwe omo de omo kɔ hye danje mba bi na omo kɔ nyina mu di anoko ofoso ya na ye betra no ma sebembe ye namfo ya projectfo na bi ye adwuma na nye sebe ye ni sha omo na omo na sese ye omo ni yi ofoso adu tama ye nya sebe ye na ma ye kye yen e wo kwa bi so but unim e kire pa e wo kromu a ye be kye nipa sebe ye be miamu pa no uhwemu a de odi ne nsem woni ye noma eye fun no ye gi ni sika na ye de ye ja na ne ko enra me pon na dwobra me ko no ohun na na sumankwa ho touchdown bebi omo ton de ehu no so hwa no na na sumankwa road no so o paya bebi ama aja ne ton de ehu echi ho na no me se police penny o wa na penny for mo wa so mo se de make am ebo at times so mo ntamfa won kore police for ya pick up kese no bia kuta tutuntum no machi motos any paragraph we do ma se mo mobo na mpese mbusa se ye no mo ya adwim ko moto no obu ho no ma de ode ye no kwa kuma futu sem no wabosu me no be ya adwene ofoso be ma e kasa bi e de pa na de ana me pese me hu se enka dwuma di no mu de ye pe because omo bo nipa ho ban na ye musa se anadwo ne sankrofo no mo che wo mo no ene ye do mo ko gina court ana wo mo wai se motofo mo chi wo wo mo wai sim omo agi amusika na no ma san ja wo mo enti kroi e da kroi so se ana de obi adwin mu se Ghana de we ya che ne ye beja no aye kasa da Ghana de we wakum ni pen ye beja no
abroche wuntimi nyesa na se wo hwe ye nnuanom mo abroche se omo ye TikTok no mo twa omo ye camera na omo video a hwe environment yenko ade na esi he interchange ya yire ho ye beye na asphalt ni ade se he ye nnuanom mo ye decoration wa yi ofoso me fa ho se si ai ye be so mo nsu tie ni a dwuma bi omo nim ho no wo hwe insu rubber ni ade egu ayi mu ene hofuafu dwuma bi nso omo so mo nye communal level kakra fine now, okay. Baby, I'm decoration high. A car decoration. Okay. Okay. Shanim ho. Fidelity bank. I do maybe a month to 2 in stone mu kakra. Nam a leader no hono. One also organize maybe a munya money mo kakra because muhono casa hodo casa papa and the bedja and my decoration. Nanka efe. Obiti a guata no airton ade. A choki. We baby enwa ba mobile money ya. Ya oba bi ton koko. Okay. Who do our cent. Edientra. Kan iduma bi enso ani ehuni kakra because aban ye se ade ni nyina ekoto aban so a woten kan yo ye ne kwati radio so ye kan ne kura no ye hu ya yan je ye kan obi di atam ti ye besre se o man mu ne mamu nte zoom lion o mun ko mun ntimi ye mo wo mo mun ko mun ntimi o e no makatu anso kwa ne ba eche ansa ne da mom it is a wo ye adwuma fosu ye je wo ye adwuma na sabi upe sabi a chance na ba ye nipa wu dwuma bia sabe bibi eye wa dweze na mekwa dwuma me fa so bai abroche no mo se abroche ho ye no abroche mo dwuma na nya izo ba ye no mo do mani to pay ni so se anya no me tete amenya kakra dia kosita ofie na nkenya ize sa eto obi ti se zoom lion ye je bibia ba mo so a adwuma no bo so me be so akatua kra so ma enti ba no ma ye enti ye ni ankase ye te abro no so bebia o teto aduane ese so ye okama ne bo abaso ye free so run about to say we dey do sanitation so run about there no e there no hwini ho nye niti bia hute bebo ni ade ye sisi ni ho ni ade konkra bro no bi su kohwe udu ho no bebo na an environment no we fe keke so na there no isi asa betutu ekwa bo ne jaja there no anya ho nkokra but ho asam ne ye kenta e there no ho kumase nye kumase garden city ni de edaye so kwawu ade friend garden city edaye so kwa ka udru wanu ma ne ye ne adua kwa ne asa kotwa twene di shibedi ye ne adua wo ha ne say garden city no fosu ne ye twa twen ye mpra ne hwe o baby ye de dua ni si no ese ke trase ne plan sa ha bedum me bi ye betu a e bedum me be the pipe betu a nti dua ne ye dua ne nyina ha de ye betu ba ye mpra ne dua na nyina wi aye from no ne asa kotwa akwanim okay na yenkomo no na ye de fa so run about ye police for ene ahyenkafo adrobafo office bebre ho no ma munye kui hanom ye so kwai ye friends na nse enra ye pon ya ye kwanantwie enna o magye kwan ya fa haya ye nim haya wo de run about nantwie wo ko friends tafunhia ye so wo bedru nantwi bi egu kwan nya asam ketwa ye friend crofo bi se town planning ne de no mo ye first no ye tete no nie wo wa ponche ne ade ye nkofo bi a ye chiwo mo tankanse fo ne a chiwo mo ko twese sa ne ya kwa chiwo mo ne de o magu because ye mpeso mbese o mba nnam krom won wisa broche fo nkura ba mu akokokora no mu dwane ahe ne nantwe na ebo nsa ho okay ye ne nantwe ebo nsa ho ene ye nwini kumase ho kakra ene ye dwini kumase ho kakra fu se okoso amra na balto a se de ho asia ye no ano dene orofo ene futu se manake ye de ebre wo no se kamene obe ya adwene yame ya domo china ye de futu se mu yi ebe mawo ampa eno a me de futu se mi ba se set yourself down wan kasa fa ho tena se enyoma nkoyi me no be ya adwene nenso so no de ena asi akiri ya nwini kumase monten ho so kakra enne enwumire yenko homa so 0554933131 wochina ye de futu semu bebreo me no be ya adwene ampa de wo kan magia tum enfonso aba de ena me san ayebiem eno eye futu semu ye bebreo onyame ya doma wochina ye adwene kumase monten so kakra 0554933131 0554933131 0548933131 hello hello hello
Otimeka. Hello, good Majo. Majo so Peter nie. Peter nie was a full life. Yeah, Juni Kumaso ka crank so run about. Yentio. Oh, down home. Down. Hello. And you made the man who made dear young company. Hello. Hello, Timeka. Good evening. My Joso Catache, baby, I feel free. I don't know. Me what then is a quabano. But I'm a tip of one catcher. So for yet in a year. But I say, yet in a year, some pancomo. If I say you. Knocky. Knocky. Hello. Oh, yes, some Knocky. Hello. Here, Cocumas Mountain Zoo. Hello. Oh, Nantia, you made the empty and for. Hello, Tomeka. Hello. Would need baby a free. How for you, the money I have begun for a year for Najo. Yeah, Joseph. And I question some fruit. Okay. So, first, you come out and come out as a one. I dare me, yes, oh, come out 32 minutes. So, you come out mountains, sometimes you come. Pianeta for a year, and Robert was my hooking. So the old guy said, the car and car free, which is how my school. And of course, and for a father's killer, no, I had a letter. And I saw the Duke Monday, and your class on the tree. So, you when you not trust us, not the woman you might take the tip of the person, and follow me to my city. I would do own and take away your baby in the water. 70. The animal Kai, and I could see my mamma part. Only take it what you are my and a politics and time empty. I'm an energy for you, much more answer. The young friend is from the act, my education. Kumasibakachi, hello, baby, I'm free. Yeah. Also, yeah. Media Bokodi. I don't need that. Yeah. Now, also, we don't talk about the Namun Kakra. There be a Kakumasi, and if any case. I've a future who do Madina police station. Can't be a Can't illicit French. Can't be a when I could be police formation and this about traffic agent and this and what you can't remember the medical and get the coyom. No, Munchum. Also, Madina, I can't be able to be able to France. What is 7? Okay. Hello. Now, someone and then more canoe, and someone a hard gentle. Oh, Master, I woman. Did they were for Luma Aircraft? And someone and the crepa, Nipa and Penocre. Nipa and Penocre. Now, you shed the air coswa. I will see you now, Yakabum Leabua, and so not when you find yet, I almost so end yet. Mammy, show baby. So, oh, Meduma area honor, I'm ready to honor. Traffic are 18 now, yes, I'm an a fine fan. A fine fan. A fine. Meduma
meduma o hwe meduma kamna ketwa no enda trust mi chia mo timi di trust be ufiri ofen so ba anase ufiri kumase ko ufiri meduma ma ponti kwan iso and Koraf side ho sasa ohonuma and trust mi chia ma utimi di traffic so no onya kra ohonuma no na oko Abbas Junction wa Abbas Junction honuma so Abraham penny force wo wa obetimi ayema asundua ba obetimi ayema kwan etimi ademu ema ye nyina etimi akoma ye ho atoye no enye kwan ni nyina na moye tamna no kwa moye no tamna no omaye ne predebre enso so mbe ye ni yi amani pa faso no omunye ni yi na ni pa faso Asem omra sama sa asem nyame enkamo nyame wotumi kwaku asem ya no den Oforisuo be mama catch us Ghana mama nka se minche ose yatemu demu ne ewo no na ne kura ne yenka edu awia wudidi a wansa se minie ukoda ntontom se minie enye bible mu ne ehu se ntumwa mmebe yede be se krofero penso etu wo hwe no ma bia de yakoso nyina me se yatemu demu ne ewo no enoma bia yakoso bia anye awo Ghana ha edu anadwo a efinti ama ntontom kura so ma wonna wapu wadwuma na ese okwa akoda na odwo ahoma entonto mawo na edura na wiaso na wudidi a wo se ntafre nie nwansere nie na die ni awa Ghana no okay hello yeah you guys and right Ghana when do about it no okay yentio oh that's down kaka I'm check do that in I said boss what's your car that the cherry bar first you run about 4 years zero that man don't make every bar a foot and go for the foot and kumana and the foot and the real now it's more some by idea you say just go not to make me laugh about things that they want to hear. Those who hear for you go send the honey be have that no more. Opportunity ball will flag you for go continue or sha no that was so. A day to say that me like ya ni ku ya o atemu dem ya we atemu dan kumasi fu hello baby afrefre wudin e ba so fu to chiban Gente o katache. Je me suis d'accord. Pour ça on a mis kana meke bitakra. Pour ça on a meke bitakra. Yenti opa. Pour ça no obe urajuma no. Obe urajuma no. Ipano okojilo ono obe ura o tieskano obe fana juma. E tieskano o ire na na se obe tele ka afi juma no. Tieskano para de. Anya dia so obe japa mama no. Well, you admon will go brain. You will be able to do that. That is a better necker. That is a protocol. Ayasemu. Hello. My Joso Katache, baby, I'm free fruiting. First time you are friends. No, okay, you. I am so query that for people I work on, so make it go. Okay, what you are member, yes, I don't know. Yantiasam de. Hello. Baby, I'm free fruiting. Hello. Yantio, what's your first saying? Yantio. And that's all. I remember also after I come with a crack and then nothing extra driver. I don't know. Osei Kumasi bien. Bravo. Now I can say in the market. Now let's say what is the meaning in the kind of car for maintenance. So the minimum secret it's easy talking. The problem is among I'm but more come up and now only in
hide the bit me now. No, okay, papa ya free watching adwene bibi so. Maintenance so opposite for asem ana and I hear for asem maintenance no hu hia. Okay, wo dey emra sisi. Hello. Baby free wudin. Me de nanabwa. We can say free Kumase. Yentio. Kumase fine. Busain. Yentio. Opani Kumase asomia wakofa beje. Asem kese. Na onyankopon so nchira se watumi ajesu mo se obekasa asem we se ne. Opani the way Kumase esi ekono. Say my whole less than 10 years Kumasi Bejinsen. Abajinsamu. I'm telling you. Say my whole less than 10 years. So will be doomed. Because of doomed that. Let us say because so share the air so Kumasi na. Sabio manu susumuna so a police force boy your by no and let a police ni and no more general a disgrace a horrible disgrace. Hey dear be putting a police for a horrible disgrace. Oh, opening specific, but make more location. If we run about, call a report junction. And the person is specific. Oh. Not specific, no, hear me. Hello. Hello, good news. Yeah. At Almaty. 1 year. And now, woman, munye. Now, woman. Na pete mimi nijao nilikuwa kinachiniza machiwana. Ndia ndio mimi man. Anti ya mo mo kujina ka na chiwo. Hello. Hello, good evening. Majo so katache baby afrefre udin. Hello. What me ka? Am pa to me tun ka o mi majo. Majo so eburu udin ni say. Yo, me pa to me so me ka ka pete me kan say. The program na mu ye na pa nemu me fremu me my communal what the committee chairman say say your body will see your communal labor say the emerance no o mu ye djuma ye no o mu wo ho no o mu kwa na eba o mu wo djuma o mu ye no obi e ma na ma emerance no bo fu bo bi mu a o mu nko you say bi o mu amu mu ti wa no mu amu kasa to me say communal labor ye nko ye no se bode we se mu ko ye kwa ko communal labor me mbani info na o mu na djuma enu wo mu no Sompa mpeni for ombe jamu ama musuma ko ye communal labor ni bi anasa mu de mo be ba de tina ho no aba be ye djuma ama wo mo mu ye djuma ye ne be kwa ko ye communal labor no I know there say weekends dia o mamba pa esoko e na art no kra so kire se we civil servant do ba bia communal labor no hello bia utie me ni bi enu no work hello hello communal labor se yenye ne dwoada ye ni weekends what am I say but weekends dia o mamba pa no e was say weekend Sunday and Saturday no e so timi ko communal labor hello hello ni people so yeah avoso pizarro ni mdo do kinkesu ma jo so bru na avoso kuma se ho adenden no telle wo ka se wo bie wo di program ni na e bie la na ene anya dia benya kwa program na ato aso na avoso ya dia enye me hadene e wo kuma se wo se ba bi ti se 18 ti se kaje ya 18 wo wo ba kuduru kwa ni sisi na trouble si wona ni maguso na traffic ni pa traffic ya ti wo kwa ni wo ya hu hwe ni na wo sa se wo ko wani kura sa ko adum dia
and you'll be dreading more. There be a pavement in the crowd, and you'll be doing a hanging Yama. Who do who so far can you have been on top of the radio? See the best who are the panel. Just something for Yama and Jason, necessary. Who can have Kumasi, Garden City, no, now I'm not some open, you can see a cannon. Kumasi, would be a clear Kagana hanging a cababia. Where swan, and I said, this is and I said, regular swan. Kumasi talk to me, you know, just something for whom you see the Kumasi front. Okay, hello. Hello, good evening. My Joe Sokatachi baby a free free. Yes, my name is Chrono. Yet you. Mr. Chu, a quiet as a woman. That on Tatabaco, on which number a quiet hold of your man and night. Or go back on one, send you a moon need. Or qua. On this, I will be back. Now you, they are mouthful. So, back over with the quiet hold of your man. A police was the immediate without moon yet at the because so much discount and back them say, a bank Hello. Hello. My Joshua Brukatachi, Kumasa, come on, this one run about. I have more. That is you need to make a first carry the Mokumas, and I'm doing Saturday. Okay. Now, your friend says, runabout, some runabout, no show. May form of video to see so. Now, my community to get any man swaps and for a Wokumas say, a slow, crucial market, no, all ye. Now, your man, no more, all good, that I know on the police station one now. Your man no more a real show mo yes someone dear mo pamucho na ada ka be twa forward enye papa okosibu ni on ma to rent ni ogobo mo ba an fa desi so from all the profile market no my yen ni ma no na omo mamo ebia wuja manana mo no wo mu tumi enfa enye kumanjan omo na mo na a o meti I will meet your penny. I will meet it. Over Kumasi, my net say, the way they may call off the beach kaka. The Paucho said, so call the dream, then I'll call the beer yet, not edgy night club and nonsense and Jasia. Opening amount for I will figure on your gun of war. The duty said, oh, I will trade one shabby room, especially Alapa 1 year crack was almost saying, I'm telling you, almost romo a gaman bo, almost romo cocaine, no. Ayasamu. Hello, baby, I'm free. I'm Brankia. I took collection. Omna Samoa Socha. Isaiah, that's what I believe. Omna Samoa Socha. You also get about my cousin. You can make a job. So a massive quano. Sir, it can be decided to a person with school. You see a massive time, so castle called it to the best. You can spend a couple of through. A quarting in your community, too. And after I just was to make more point. Put up the company at home. If you accept my day, your papa will say, I'm going for the food. Yes, some women to pray and my bite. I buy the view, and you're not over the moon. One of my young men tell me, when we see a man, and to be supposed to be a more. No, we are not prepared to much. I think someone is correct in the book. Noke akasima miensa nya no twabo yen wrap up kakra yen fa ba kope noke hello baby afrefre udin me kakra ndentio I put first one more kind you can I the police phone station ba me mentie ho utie ho dia ye nyi umfrim yentie o police for state smoke I'm still not in anymore how will you card this katra tan ho kakra
Okay, ye di Kumasi enkomo. Ye rapo up kwaku Kumasi asem anwa eden. Oforisuo bema. De pese kan adwo badwo atrema. Edru mebi aso obi amoa wa ye ne ayemoa ye ho. Ye mfa sebe adwen bi nche yitim. Nyame wo ma ya adwen ho. Adwen no se mfa nye bibi ho. But obi adwen ada. Nyame ne kwani. Ne ye besere. Enyon ma polisifu ananse aban atoto moto ama omo se omo fa enwe kuri. Se omo so sebe nkrempe omo ya amane. Ekwan bi so. Omo timi chensi ka sa na se onse ba ku bi ka twifa no so. Omo timi chensi ka me se wo china ade ne munam mienu. So tiase. Se moto ni ade we ni ba na boa. Be wo first se moto eje wa ade a. Ansa na wo bechi moto ni wa bre wo kwache ne hefa. Ba moto na e ba ya na eran ne eye. Na so se omo ya dane. Na wo ka ne se e be se enwan ma polisifo ni bi. Edumre bi na ye ne omo hia. Anase ye ne obi hia se a polisifo ni bi hia. Na wo bo ba bia wo ye adwuma ne a mo na munya ye ne a. Masa enye ne ma me nye ne. Omo ye adwuma pa no de bia ne ye bo ma ba so. Me betima kase a polisifo bi betima bo ma ba nene wo ko bo ma ba so ma ko nya tan. Cha na wo ma nkwa na wonim. First ye fie no wane o police bo central. Ye kan asem na criminal case a ye pon ya no afre yen. Wase mo fa nipa na o de asem ne ba na ye obi ozongo police station sa. Oh, ade ba che na nipa no wa ma ye se wakwachi nipa no. Ye ba na ba so. Iti ye be sese ye kan no ba nya ni na se omo. Ebi no ye adwuma. Ebi so nkwa ye. Mo ma mra na nya adwuma. E wa Ghana. Ye Kumasi a ye wo ye Kumasi me se ke Kumasi ka ofin ke ba na du so a. Na ko hu say yes ubewura garden city enne Kumasi kromba bi bebre bonsa wo jeno wa ntiase ye man say ye buda agu ye si stores ye besi enim gwata so choki we Asem papa Oforisuo me anwe ho Abrotia Oforisuo be ma okasa wo ka ade bechi asana de ye si akola wo Kinkazui. Was a man free, I bet me a Casasa Martin Bokumas and once. Shall I was say Yankasa Yura or Tico so? Or 2 4 say to a Benjamin Cassie or no Cassan Honey Yayan Cassie Katia. Would you believe that will be free crime? Nancy Mantoqua be free crime. And I want more Barbie CC. I'm only be CC. Aye, says say. Ne starting on why you fee and now what shall got a beer. Or change me a momo contrage, and also more out pay me. Okay. And I want more barbe. Or shall got a wahopana, one muchaba ye. I put to be branding near my fee, yes, dear Gumwa. Kumasi penny former 1 minute so. Na Kumasi of also be my young year one this year. Near Tuaba, and near ne. And now walk so I'm here, Jom has said Mawunya quite. Could you believe that a permit some call be a quite woman ye side near myself 1 year tongue. And I met the Abrantia Bako Casembi was it a year friend of crop from Mujano and penny for ye. What am I say? Central Market yeah. Yeah, mamma, no more one would see Jom Kumasa a business center. What am I say? A Crop from Minim and Century. Abamba Edweda so si wa. Da bia so ne akoji sika sei. Oforisuo be Central Market ye. Adwadifo nya kwan nwura dwanim. Enka ye ho no nanka already nanka akosiesie kro from de no. Ya tie ensefre no nanka won momo no kra po na enipa na wo mo dada na ese ade be mo mu no. Wo mu sa eti nanka esumu amu bia akoka ho. Ena koya ye water wise for anymore. Enkofo de ne megu ho no mo sa aton. And has said no more with police who call your jom one so no. A giant quite no what was say, and Cacasa for you and the near Megua. But obviously, so on the tongues of also them in the bandy. It's a young share, a free pegging for to see, and you so not yet near Berman also a committee chairman, say, committee member. No, ya what died the call communal labor. May submit to Chrome, not some men dead drew, not see a communal labor. May some men yash and a panus and Baba we are ministry be ma, member. Na obu wo so be ma na makofra communal labor e bina de yakọ communal labor ho na beba wan kwa wonni eti ya ye hwe da no so a ye de ye no ye nkuro kitoam na kantete fa ho ye de wo ho a na ye nkwa afo mu bina da eti brother eti mi de ye communal labor but enne no ba bia ye hye na wo Kumasi na so o ye communal labor e da dwo da na se bina da wo na beba ma adwuma ma se ye be yi madi e na nya bia wo so enne ne ka gimisika
ɛna sika na wo gye so no entimi fa paafo mo nyante sɛ de ke nyina ye bom na ye nsa hye adwuma no enti wo mo hwɛ so aye communal labor na wɔn mo nwiri temamufo no mo sɛ ɛdan a ye bɛkɔ ne akɔpɛ de adi bɛbo ya no so twɛde adi wate masie enti ye hwɛ na dai bɛboa no so no kwasi ada nipa ofie anopa by 5:30 6:30 ye kwaya mo rewrewra ye nim sɛ de ekuro nkitwa ne ye sitie ye bɔda wuro ne ye de nwomo ne ye fam wati masana de akoya ne trasa wo brass band kakra bi na ko afa mienu bi na kamlante ni bom ne ye bo abeba ko bi de akire wale ka se woma enti e tatis enti o mu hwe sa na e ma no so mo fan kan ne ntimi mo a okay the nation sanka vozo anyam na mbe kumasi yo oh one day said ye tie bia metimbi ese kura ba kan ba bia mudi nsu roba ato a kyerese ho ne to ball agu ma to bi ho o so ba to bi ato ba bia ma pra ho a kyerese ye di honi memfa nwura nto ho na kuro no konanim vozo kumase beda ho ene kwa kumene se wasema wo kan wo se ukona insuro badoa usuro de bato mo bi se minini mprenu wi amawie yaw kuro na beda ho e frenu kumase no eye ne emsa asante ankasa nipa ntia asante ase da bia na me kan asem bi bato kan pi so ano mo ye tribalism bible mu David ahini ane ye kan ho asem no ebi ne wa asante no so kan be Bible kasa fa hini uni se de na esi so warriors omukokun edinkunim ni ade a eno na ehunu na santi because for nika ka wiase nyina ne hunu ahini a akono efe chen asante na ma me kan me se niema ma Ghana kona nim nyina efira asante watimi aka eni ma kan ne pen se niema ma Ghana kona nim nyina efira asante empanimfo no jimi na wozo omugyae na kuro ne pagya eno na akokan na ye problem ufoso busa sa himfa pa ne nya timenu ya twafire asantini ni kuro ngetuam ubakomi kuro mbedi akogo so wan koko ehya asanti ubakom se umfro zembo ha evra se fifo no se ni nyina ko be wi asante footballer waji diri pa wo ye man Ghana mu wo be asantini nyumtuni a wo diri pa wo ye man Ghana mu mi amofa se akode ko busa nso ofiri he obeka kire at least omu wodini pass ni foi ko don gansa di ofiri he asante ko ni English foi ko he magid ne ko busa ba bi ofire ko busa me yanu ya ba ya na nse oba ya yi woni kuro mu ya ba sisi toilet mo mbo yi ubebam ya asante ahini emu oduru asante legend anum dufue ko ayi mi amba pa ya wa asante atuma gugu yi ubenyanda di lumba ofira asante eduri fasane ya mani nyina obohunu se asante na nya keto asa entipanyina wudima wagimi yi ya na mama tam didie na ba no aya na me kwahye mbuza sɛ ni monyam we nya nyame de agya asante ndi asante na ye ebe ne namu ne emu die nie niama me bubo so nya afri asante o mukoko gold yin papa ne etu gold sante buase nene no sabeta fracho ni ameka me kan kwasi asem koko hin papa ne firiba yembusa ndia hin papa ne firiba ndi asante ne nya kuro keto asa but say ye wa asante mo so empanimfo no a kuro eno de ana enzemunu empanimfo ne omunu ya bi da kra no ma de aboso empanimfo no a omu de da kuro na no na ye de agya won no tumi ne ye won de echen ade kuro no mu di su tumi no nipa bi a wadene tesa no sebeta fracho ye gimifo na kuro mpagada so wabaso mpani ma position na ma position ye wo de echen so mpa no a unya nyansafo because e so mpenti na wo position it is all your bademba that be asompa first before opposition because without asompa your position is nothing etinyansani bia wo mani dibira odwena de kro na ye man ho dibira no ho kane but enya ye santea me na me ye yi hene eye ne de cha yi kro na ye man ye hene no tina no ye wura asem bia metie social media nde me da ho wose agumisa wose me amofre mura me so me wura ne sigadwa wo ni enti ama mu za me ye no kwafo ka me so me ye nipa semo a ene se me sai che sigadwa se me di no kura gosi me wuda it is all your madamfo uye me nua oni me body pen na me hia na me se ka no kura kire wa ubebusa se asade oni me tie no wo kawe me ginu sigadwa ho ndia di sa na me so a kire mu nyina mo se munyini sigadwa ho na muni no kure nyansa ni nie efiri se eye no nti ne so yo hene bantmenti ene yenya bantma hene ahoju nti ene yenya ahoju hene it is all by bantma hene ahoju hene me krom go so hene na ukuro na efi na wo nwene no na adwene wa hene ne ho a sabi wuni tire yete to ya asafo hene ya dwamanfo ya district ya boso so dia at least one day tisi form
sabe so say wo ho ne pam na nya yekura yenya ba bi omo yenya bari ya mo ne ope na ozo ne ahye no bo nwura bari anim anza na ogobo na ahye wo ye ntinsi won na eni kwa so omo ye bi enzozo ediem go ha o madwene zubedru kwan ho wa paka ko timi so t-shirt mu si uni na na dia minim wo wenya na nanom ti kroma sabe tafracha o twene ho na okasa tra yes mo meche no also t-shirt what do you t-shirt uni na me sabe me ba kom de me a minim ahye wo ho weye kumasem komo odi asem na se eti ya ne ye kan sem bia ye bu mpanimfo we ba because asante ayi ne tram de free ho no emu oduru awurade agya asante ade wagya asante odi mama nkan tro se so obi bo nyum mpo na sa nyum ni pie na be hete pa asante e bona ha unya presenter miensa nan wa asante giginam na ye mai kwotretra sabe ba bi edididi no mjeche omoto ba ko mienu fam wa hete na Saturday school fees bowie wa hete TikTok ya kura bai enkura o ma hete TikTok kokko busa asanto aye die ni mun konko busa nkura ne nam TikTok do mama ho no ye be busa o nyina atwam ye kuro na no he ya e no motete e di awurade achemade na ade ne se na mu yizu no mu wo fa kokana mo buofu ye kana mo buofu ye di asante ho komo samen ko sirem babem gya ya asante dia sere mpanimfo ne se kokoi ya wo munya niema yiye no manimu mena nyam because o wasante mi amadibira me se bigusu me prade bi me nsankan mi protein otumfo nti aso hene na minyanya sa atumi ni wi a wo de obati groma obadi obati ba bia de bia na no be yi afiri ho ba bia na bia no de to wo be yi afiri ho okay Pizarro na kan se wanhwe yi ne ye adwene se ye di asante ho komo a ene dwumadi ye betumi di apon ayi sa krofro marketing ya kan ho asem ye musa se wo de men kan kwa che men konkra men kwa kuma se ya FM station be na kan ho asem a ya dua bode ama ye twa e wo ho ye dua bode ama ye twa afifi bode abra onipa ba akofo timi ye project kese kwa minister ba ako ni hotel fi akokwe no wa but o man nyina de krofro marketing FM station be na no pa me ando no pa no man ye nua man ya no ye mobo MP na onkofo so mo ye man ye communicators no NDC communicate MPP obi abetra ne de na ye asu station ay marketing ya kan wa station be any information center be na kan wa sam asu se on betra no obi e ka de ne de ofo so be ba hey ahoju ni market be kura brono ni di da atitifo toa what me say enema wo nyina ya titire upego di trip ni ade nyina ho area ne wo ahoju ni market na bi omu dija ne yato amaskani mi am wo fasike apia ne ho ye ne dia to no na adwena hodofo ho e no no ade ho na asisi market kan ne project a wo ye de wagya baabi aye ne market du han a na afa de wanya market a beton ade yatima chechire brono bi a ye fra na hojo eni market a mpanifo ne ahemfo ntime ntwa se we de daachi bi a market ne de be da bi odefo no no abepiem no na ato ne prot e na create market ahyem e na wo be han a na wo di udwa wo ho ase na ye nwofufu ma no okay ya kwa akua no we ye Sompa Asem Mpe Nipa medical ka twa se dwumadi we ye social science ye twafa babia abore semitimi kan bi ensase semitimi kan bi abrabona ankoyi a yetumi kan bi saa enna enwoma entwaye asisema pomenti me ho ase enna de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne ya pene pomasi bere na ye dia man ye die kumase nkomo na ne die no ye free so run about enna titisi mu a abrabon nkoyi kumase mpenifo die na mo ye yenko computer so wedie enna sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken.
Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Senior man, no, to buy me Tinikura. Also, senior. I did a dank about put that I am in the Biamana. No, no, dank about put that. We are dank extra. We want to tune in every time. Senior, I'm Mrs. You, and also our problem there. Senior, what's the dank okay? Okay, so no dank okay. Okay, to see Arena every day. Sir, someone do about the friend, dank about tonic. When my room, I'm to me. Nanam to me down so. Me even no no. Oh, Charlie, me table papa. Sir, see ya. Madam, fight okay, necessary. Coco, ya be better, man. Suma, me jana ho enje. Me jama na mo janko na fi esefifi me to. Ntimi kura amfa me to ntanase. Na so me sia dan fight okay. Aboa me pa yini na run my team madam ho. Sine fi feti asate tell. Boy, yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agebe die nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder cc nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder ato King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mengs Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampo Gapson Pharmacy Koforidua Etufo Mfre 0550-19-15-14 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe san kratoe mu agiatum Okay, ya kwakuya ne ya otatu bafo e babo ya tabam etaban ya bafo ye nam soro ye sai enam fo weni Sompa Asem Mpe Nipa no dia santema agi atum Ghana manyina agi atum ewiase manyina se ye makatu osese mapo menteme ho ase ena de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne ya pene pomasi bide ne ye dia mawo ye kwakoya nim enwada ya tabida sembeto ya apno so na kumase monten so eni wiase nyina ye hu na anu odene pa anu odene say konfo baby de yade atu akoda bi so konfo baby awo wiamu ase o de yade atu akoda bi so adenti die na kobaye eba ne say die na kobaye ema yade no ekoto akoda no so ho asem ne no ye tabirito ya apro so ne yetu ne sre ne yetu na basa eno ada no enne ma menua ni nua ba eye konfo no ewufia ha papa no a ne ba yede yade eto ne so no one ne yire omusu ewufia ha maka chechi producer say me ne suma be din komo ne enne me ne suma no be din komo ewo wiamo ase ede be ne si wo sakire jamase ama tumpan ana twene so ana eya sem kase eno ti omo a eno ada omo ti adwumadie no me ka kire omo se senia no a enne yade no fa de ba no na me pese me hu ba bia yade no efiri enti embusa sa abrante no o hefa ono kra na ko bona mania na ke yade mu atoa so ne maame ewo firi ha yenko na yenko pemizu emfa yenum yempe mizu emfa yenum 5G meza no so ebi aye krado Abreho Samso Asio Silas Mame Efirim Dr. Silas Mizu Director Dr. Silas ne Mame Efirim ya ewo nyame adom on shedi on kafra Asem foforo ne mete na me wura ho pa na me woji na me hwam ho yade kakra
Ma me wakwaba. Yeah. Bibia boko de. Nyame adom. Ye frɛ wo sɛn? E frɛ me di twuma. Adu twuma ambro sa firi hin na baaye. Me free tafo. Tafo na firi baaye. Papa akwaba. Bibia boko de. Ye frɛ wo sɛn? Akosi apel. Akosi apel. Obi anu ne ken. Ken. Oso firi na baaye. Tafo ono yire ne nam. Oba pani akwaba. Bibia boko de. Ma me ye frɛ wo sɛn? E frɛ me Amavik. Abrantie ni ni ana. Amavik. Amavik firi hin na baaye. Pacho be free Adabraka. Adabraka. Ona onua ba ne konfo ba no. Okay. Ene common bed de be hwam. Common bed de. Enu ada na obi tie dwumadi we. Ebi ene na otie bi wante. Ma me wa ma ne ne sai. Die na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa se yenko omoa yentie o. Oforisuo. Medas. Mama ne say Sister Vic ya oti o say o de ale ama me ba be ma. Cause Sister Vic on net wo woti hoi no anya asante nya mane. Yentetem bibi kakra wate. Yende musa obiem. Yonko yenim. Me ba cho Sister Vic, I friend ama Vic. On team enim sui. O so de ale ama ba be ma. Na eja Sompa de mitie mo pa. Na mseme de be damo na ma ye memoa. Ama yale no efri me banish. Enti na me ba. Oh, nisu ya tata. Nisu ya tata. Kafra. Ene no obi tie dwumadi. Ekoba ne sei. Na yade no ode to ba ne so. Yenti nkomo foforo ne. Yo, Oforisuo. Ekoba ne sei. Me kai semre bi atwam. Sister Vic ba me dwuma mu. Ebe ka chere me sei. Me ba ne ono ne ba enya asem na nipa na obo ne ba me ba ne koka kire eya asem be potin asem ne se o se one day wan chirem o be ka chem de wan chirem Oforisuo na ye ko ni nua na so ne ye so hono e honum na okokire asem num wo ho enchirimu na me perspective okokire mu se boy bi abone ba no boy na nadamfo ne me ba no na nadamfo ne ono ne ba no enti boy no girl ya one ne nam ana obi aka chen se ono ne ba no ne girl ne twempena boy ne dai one ne twempena boy ne dai one ne da one da sesai so ne mpena no seno dino Wode mama seno dino da de madamfo seno dino okaye no ana o se me ba ne kokaye enti o ne ba no e baaye boy na bo no ne sia tutu emoje pram ne apempam ne ho enti me ba ne koka asem no na me na ode nani aide atome na ka de ode be ya me ba no to ka na sister me da se kra so do ani aide atome me pa achew okay na me de me pa ne chew ani die kwa so sa aneja enyina de tete wa ti Oforisuo emritie wa me hu so me ba na nyo hawo be ya o hawo ne se ode yale fun ye fam yale bi ama me ba no otwa sanity chemisia yankon yakopa mizu ene 5G miza emfampa yenum na mizu ne 5G miza no de ohweso no a otoma Ghana fo nyina be no ene ne maame afirim ya Dr. Silas onkafra wo nyame atom ene maame afirim ya eno tie pa mizu ne 5G miza ne bia ba bi ebenya bia to no eye manager Daniel Hall 21st clinic ehwa overseas benya bia to because supermarket abawa sister sewa ewa no manyi post office mama Esther wa Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa yekope mizu 5G meza ne bi ho na Sachi Enterprise wa safo abenjo ne VIP car park no na edi enhwanimu yekope mizu 5G meza no 0247027224 na yenya bi ato ewo Gwagwachi Company Limited wa Poemantam Eastern Region makachi o say ye this is March no mizu 5G meza
ena na Akufo-Addo oni MPP fo nyinada ede ekọ Akufo-Dua na nya asem keto akran KF Kinju Enterprise e wasafo KF Kinju Enterprise wo Swame one Swame enum hotel no na edi ehwani mu KF Kinju okwa mbenya biato kama pa mizu 5G meza order for 21st clinic no a clinic of the moment 21st clinic sciatica no so sisi e faslim ona akokoma kusu na asem sciatica no 21st clinic ono ene betumi atu ase na wode ama na ma men kan kire wo sem wo ba ye no dodo no na akadem no wode papa ene kan wo mo abibiduru ene wode kan no duru so sciatica no ase order for na ye kan kire se laboratory ne scan Fidia Hudopi 21st clinic will be 15 branches and we Ghana member yanko Kumasi Yaw overseas one Alpha Radio no and a ben ho sa no was a council quarters called Johnson you be 21st clinic Accra Sunyane Nkranza Techiman 21st clinic was in Mini 0540 311 0540 311 all of 21st clinic yamaya home so 21st clinic ya pagya ye ho na ye pagya ye ho hefa ne ekọ Europe tour na ye nena ne namoy kozi bro ni krum ye se ye kwa kwakosa siatika yare no ewo Europe ye nena Europe mantam ho anya asam keto akra sabli a me na okasa nyina no 21st clinic ya pagya ne fa baby e de akokosi bro ni krum Europe na ye siatika yare no asem orofo opeso buku appointment Europe a ye 0244915116 na yenko na yenko buku na yentumi ensa siatika yare no ewo Europe tour no omafo do no an na ebuku ma appointment na ye hwe wo mo enya asam ketua orofo akwantu sem na express group yenko na yenfi akwantu sem enko da express group Canada UK anas Australia Germany hefa na apesoko orofo say ye kwa abrochimem akufiade ye koye adwuma de a orofo mamenkafo express group enfama en fancy kan komo obi na kira ba na Osei Aboagye for jimsi kama me debi obasa me wo befu pa Kumasi Accra Tema East Legon takwade sunyane tamale bibia ni ubehu express group ewo ho orofo ye fia kontu sem enfa enkonkoda na 0249 000448 0249 000448 express group na mekanfo na media amount na nyoma akonkan pa efom yade akota akoda no so ma me enti Oforisuo ni ti awa nyina ne se enti emritia na mbaninya ohaw ti melene ene nanti de mananti bi papa enti ananti enu ana sister idin ekobem sister die sister Amavik okay ti ni di kobem no ana ne kanu mi di kosi ni sofu maame so mini mi kunu yam ne wo akole ne koy ti yakoye no ana sofu maame ni busa ne se onime ana ose a sofu maame ne friend say ma test achrobo okay no busa me no so onime no se oye o ha na waba na ono onime ye de asem bi abeto nanim se me ba ne banya asem bi mle bi atwam ne firi wo kon be ne nye wo haw okọ ba bi ye bo Amavik din na ose ne sei Oforisuo Amavik se no kore no maame ne se ojitum so for maame na soli fie ho maame ne ye panmu so be ka no kore a me kunu so wo ho eti e ba sa no na mi su na maame ne se mensu ama se say how are the ama kore be da akọ ano se mama me pa acho bayi o cheche asenum se ne ba me ba na kodi ne ba wompem ene nse ene okeka ni nyina na maame ne se how no ade ama akora ne be da fin so mam pa acho me nwia me ni be ko ekurum ti wo de maame mfre me nwia nti one of frɛ komfo no e de to speak out ye wo ho na komfo no busa na ayi ena na jedu mo ntokwa no so sa na dwon me frɛ bo odua no ayi sister bia minim no edua na nya ne ba na komfo na se na ne wodi wo fa na edua nya na wo fa ho be eti wana na Amavik man no they are to speak about komfo nim eti wana na Amavik ne ye no se akra ne maame ne papa wa ha o na komfo se china ebena da metena sentifo mo bla na maame ne busa se omo ba se ana komfo ne si wan ne busa sa maame sofo no
and obusa konfo ban se mo mo say obusa Vic and Vic busa ni nua okay ana o say one mo na ho say na Vic si one day wo dey sister mo dey sister bena wo dey yakwa pe 1,000 ana me dey miss you ti edu agona ana me yi ska o me phones ba na bi sa Asem bag na yakoy enti yakoy no ana ayom ka say chi se me free suma ana me free enti me free no ana yakoy dem won obusa say sister Vic bana na me so Asem na ba na woy ana o se wa me bi na o se ne on free ma ne mla no na nam so Asem na yede aba ana o ayo ba no aye da bi sister Vic ne ba na jedu okay ana conform ya na free no ti oba ye no ana conform bi tan say o ma me say wo Asem bi unti akra we ye nya o hawo ana na jedu ni ditu mu say Asem na o ma me ka no Asem ni say na me ba ni ho ana nya me ba no so na koka Asem no me ye bo no ana ama Vic busa say na jedu na ye hwan ana o se ma madam fubi wunnim no o kro from ono na Asem no hwan na ama Vic ebu nkotodwe wo sumadan mu ho pa chew se na nanom mfa nche no mami ama Vic ya me ne ti dan mu he okay ono le bu nkotodwe pa che ese omo mfa nche ne se waye akura we sa na ono kura no wo hu de ye nti omo mfa nche no ana suman ka jan sa ama Vic so ka se wunnim se sister we ba ana wo free di duabo ato ne so a na ye to sister no ibo ne nkuro no wo so ba na adwuma be ka ne ba ene wo ba Asem adenti ne dana no wo ya ade no na ade chi na akobo sister na amane na wan kan chance bia wantimi anhye wo so wo bodua enti wone wo mla aseni na ne dua no watena se ama ade no achi akura na wie enti ho no ana oye no se ama Vic bu nanim anim enti wachi ni dadua wo sumadan ho enti oye no se wo sira no ode nse bon nsan o de mesira mo ami o na mo ami na nsam be ya le mami ana ja Oforisuo me de me be ya le fia ne wie ana mo se ana tisi eto akokọ o mu di kan twa akokọ ofie ho ana mo hwe no mo se afa ana mo se tisi ekonsum enti e ba sa ana mo ye ntokosia akokọ ya bo suma akotra ha ba ba bi o mo kekan ana conforga so be di me 20 million ato nuoma na me totono so wana sister Vic ni me ko agina ana o sister se odwan na o mo se tono ka so sika estay sister ya oti wo yo me pemba ya lehwe enti okan na mse mate enti e ko na akosere maami se 20 million de o mo ntemes fon enuoma ne de me toto enti 20 million o mo ntemes ana onyan ka se ne sadia me ka se me ma 10 million na suma ne confirm se onye obeje 1,500 ana me se ne wo de omo mo ame na menye na me bedru a sika nkaye bia me dey na me ba ne ho nye de enton ana edi akire ne ekọ nsuo mu enti ekọ nsuo mu ho no ana confirm no ye bibia amamle bibia no twitwa ankokọ ene ani ti ye kokra ye fi kosia na hokoto no enti e ka ho nti wo kra ai ensuo no ye nya kosia anye de anto enti confirm kwa bufu ne chiame ne se obi atoto nuama di ti no ma ne refi kosia no do Oforisuo me de me be ya ma confirm wonhwe no me be confirm adue wodaso sika winya nkon ye course Oforisuo enye ize confirm ebina de bia otena se ebina de bia ofleme maame enti me ba ne yale no one ne papa ne ti sesi ti me kunu ne flem se yale na samba no anam se kin Asem enti me ho ase one no se wa frɛ confirm no frɛ confirm ne se me 6 million 3 million mienu na che me free oba na me send ye no suma na nsom enti na yale ne nya den free me ba ne so no ti be kan me kunu ne se suma nsom de ani omo mfa nto wai ye de we ni be so so a efi se suma nsom enti omo pa cha se ashima na anam se ken o de frɛ wo mo enti free wo kɔ no na omo frɛ me a me mfa efi se scan na me nya bi ana me si ma dwiri pin so se ti de ma ba ho no ma ko nso akoya no ma bia na me ba ni dwali na duro na yale no mahunu ni biem no de me nko ho biem enti yes ana me kru ni o ka chenze se ma fisika na ma yale no ebe ka me one can sense ayi ama Vic eba tafo
omu number wa ha me de be ma wa frɛ Oforisuo ekɔ ka kyerɛ omu sɛ ni nua ne se mi si mi ntue sika na e be hye pa te se sika sɛ na wo de konfo no ka mo ama veke de sika ma send ko no nua ne ma na mane eti dai ko sia ma ataliza ho no sister veke ka sɛ ni nua ne sɛ aka mimi 8 million me ba be twia eti wona na mi kuru ya no se da bi busa nua ne ye na sika na ka 5 million 5 million eti wona sister veke iji atum sɛ mimi se me de ko ayele pade a e ka no wasom mimi ani na chi nko ni nua no ho na onua ne nsa me ba ne yale o kama test o ma test ba ho mi kuli wo ho na test wo de wo dance ni todo ni ma test me ma me ne die ma me ne nim na sister veke gi asem we tu mu ma me ne sister okuta bible on kan kura on kan nyame anim no kura sese ye ne na ke bia ka nya ne de on kan kura sese veke on ne kwa so nti no be sese na no a me wa dance fo me kunu wo ho na o gi asem ni tum na mistake ye ne se o gi tum so na de yade atoba no on na o kan ana o ka cha ma me ne se ma na ma me ne busan se ba ta anya sa no se ma hu de me kram ni se me nua yi ba na dua na me boye enti Oforisuo enso ho enti ekodu ni nua ne suma adam ho no ana onua ne ka se veke ka se woni mu no ana o se na anajo 12 o'clock na ofre minister mi nko suma adam ho enko ya ade ma ho edin na ade ma me na eho adin edin be no de man wo de me bi bani din na ma no konfo na ka Osei ye fro banese ye fre no kwabena okay so ati ase enti wo de me bi bani din na ya dai e ma no nti wono die nyame anim ni vek wo hu se wa ye me bone nti wo pa che wo papa nyame anim suma no so ba ni hu se ade o ye no entwa kwam so ati if se ne bana ka se di adanse se ade na ne ma me so na tina so de ye me bana sa no me bani ni mu hwe Oforisuo enti e ho no anam ka che sister veke se danza me mention dan tenyo me biase kire se obi nyamfom so a aden yetim de yade to ne so yo ma me wat mase kakra enti o mani nwa no ekosuma dem wa najo 12 o'clock konfo na wo mi na kan mi ni ti wo ono so ti ye nyina ye wo dem ne ba na wo ho na wo suma dem ho bi die ne si ho die si ye ne se ye koye no ye din se obi abo ni nkro wie no ma me gitum ma suma no ba no obua ne fo se adi producer fra konfo ba no me ni suma be din komo na ye ne suma be din komo on dance ni trodo ye ntie suma no e ka kire no point brand se ade a waye no anya ade ama ono so gitum se ayampa waye saade no ema ye call ensuo mu won so suma no ema ne bunkotodwe e pa echo ema de na no kura twitwi fam nya dan kura ga me hu bi dan po se wo ya ade ade anu twitwi fam na okay yenti papa me pa cho enti se wo be gina na wo dina se enye na wo ye saade no a me pa cho sister no ba mo wa pa ye be ko ho ye be disanko no ba mo wa pa because we are see the own otu aka to agitum ana suma na man de na no twitwiri fom ontimi en ka se wa anya ntum so obegina no otwa to se wa anya ntum a okay ahane nkomo no wani otententu bafo ye bebo ye ntaba mu maame no ewufie ha so obegi atun so na de yade ne to ne so no ne ma ne nua no owo wiam wase konfo ba no e de yade ne to so no ebere wiedu weni Sompa Asem Mpe Nipa no aha no kurasam ko an ye kan ya pasam ne puma sibrem wobo Herbal and Medical Research Center orofo yenkone ko se ho yade wobo se bra yade bia fruit nua no ekosu na ase no betumi atu yade na se no de amam hepatitis B ana diabetes ana kidney no ho aka be ma ukonsia ni utumi eyonwoma so untumi enwoba obo se bra infertility nwa be konkai na ode amam ode herbal bitters abadwa so a etu yade ase yade be ya enemsan yade sisi yade eno na kwasi bruni na obaje edru no Odden what the preka se pada so abadwa so emi booster drop
mujawe anemia drupa ene preke se pada pebi na enonom ebeboa ye pa adoato adumanu one sofo maame dokono no na edi enhwe ni mu yakọ obo heba and medical research center na ikutu yade ase kama 0257472506 0257472506 obo heba and medical research center na yenkuma odofo koko no pamapamato koko no epamapamato untimi ntrase ye utrase no ache auto wanhwe ye amanfo betu din efiri se oche auto pe mframabone ebetumi aba koko na edu nyasa wiyam na atim nyina koko na edupa papa ewodwa so na meton bi na mede amawo 3 ba center edupa papa bi odi abadwa so 3 koko capsules koko master na mekamfo na mede amawo yemfa ntu koko na asem na koko aduro bi wo na wonom a wanhwe ye untumi entu kwan track ube ha manfo adwen na so 3 koko capsules de wonom a baby a utumi ko emanyoma ekon kan pa odofo opa bi aton na wateso mfa so kora no a yemfre wa homa wi so anas yenkokoli ke ba dani heba misti heba apidank ubenya biato 0546107107 0546107107 koko capsules koko master na mekamfo am dia maw yenkopebi ebebo yi papa odofo ensuo no toto yebedo ekuayo na wanhwe ya Ghana no yadwuma kase ayeye eyekuayo nananom edi koko ba tetekwahye ene kofa koko edi Fernando Pool edi baye ekwafa so baye de mintumi nche na fidie so odofo yenko dowate yenko na yenko pa aduane bi ni nyina no ebeso doso no watimi atena bribra OCP fertilizer ena mekamfo na mde amam odofo OCP fertilizer na nkasa na kuafo magi atum nananom se ekama pa amamfo ebutum ayede omsika sam ekonkan efiri se odua 10 acres no wanhwe ye OCP no ebetumi amwatwa 20 acres efiri se ebebobo aboho na nyoma konkan ba bia ye ton agrochemicals na odofo ko ukọhwa usupu OCP fertilizer ombechirim ekwan befa so no wase fertilizer no egu no bayana sen kakra no ombechiro na asodoso no otumi atene bibra odofo yenkoi na yenkope binto ebebo ye pa 0345909437 0345909437 anasa 0345909433 yenkoni yenkope OCP fertilizer nbi ebebo ye pa hey asamwasi asantimam ehu ye maame no ewufia ha se on etoya de no se onye toye afeni betie nkomo maame me akwa Yaw Osei aba pa bibia bokode batampane e fra wo sei Oforisuo mpacho Menipa de amesewa ampafo na media ye fra me Amavik pacho je se wano de e odin ankasa amamere to wo pacho ampafo no ampafo firi he aguna wi amoase nana mode hye no madam fo bi wokuru nso ni titizeti ni Dewule zani e frɛ no oda so ho pacho se o yare nti o dem kwakura ni titizeti ni o na umfiri krom pa wo wonya firi si wi amoase a so umfiri krom wa obehu so umfiri ha maame ye mo akwa babiem enkomoi ojene sei kumase mountain so nyina tie wo Oforisuo medase wi ase nyina so tie pacho asem we eko 4 years e bro 3 years eko 4 years mada anajo be 2 o'clock ena me be ya otwe me last born no o so tietie mu ma bie me ayo bayi me bayi bie me na London na chese aseme efa wo bayi ho me patron ai okay ye ne bedin komo patron yo bie me na London plame London ne wan na danfo na obo no aye mami ba no a baby okay ana me bie ye Natalia titi ni humoja na nimu nyana msade wani abo na najedu ube kume afere na mimi ye nyame dia ohunti menya pressure but hunti mi nkume London no kwaye ni den is it London no so way mini baby awo okay etu ube kumi afere ukwaye London den o se London se obi abeka che ne se meme ne ga oni ne tie date na msiti se London wo waye
ɛna ɔsɛ ɔtɛni store n'anim London so yɛ store wɔ mata di sabro sanas ɔyɛ boutique wɔ ɛna me siti sɛ yɛkɔ a yɛbɛkɔ akɔtɔ no ɛna ɔsɛ an ɔwɔ na me di na chine ne kɔɛ mekɔɛ na London te hɔ tim kɔɛ na me si do ɛde asɛm nko a enka bibi sɛ ya bɔ mama ne sɛ na Jedu wo kyɛ no wo nua kuma no sɛ mama me pa kyɛw me di Jedu bɛkɔ hospital na me sɛ me akra me ni me ho hwɛ sɛ London no na bu Jedu me pa kyɛw you na maami ba yi wɔ no me nim ba bia wo okay ɛna mpa ofa ne nua na ɔde ne tena Prague mu na ɔde ne kɔ Otafo hospital ɛna ɛkɔ pam Jedu ani no ti me da hɔ na ɔne ne mienu boy na me ne no kwasam sɛ abɛmu ane hwɛ akɔla ya kosi sɛ ni kro ni bibia wu ye da bia wo so la no obra ni twɔpɔ ni 3 days bia na ɔde ne kɔ Otafo gi no akomia ekosi sɛ kro no wu ye enti me de no achi enti akyire na me kɔ sister yi hɔ na me sɛ sister bana ɛna no asɛm bi pa asie na wonim sɛ London aprepra Jedu ani ho na minim sɛ ne frankly wɔ hɔ dia minim na ɛyɛ me ya pa na asɛm sɛ mo na ma asɛm sɛ yesia ɛsɛ sɛ London no kra bɛbɔ mama ne a wo frankly no wo bɛbɔ mama ne because mom yɛ nsa ɛna mo nam ɛyɛ den asɛm ne si yɛ no wonim ɛna bra yi ka sɛ sister Vic me pa chow ntwe bia so na me sɛ o we nya asɛm bi asa na me de me kra no na ba me fie na me fie nso ben ne dwuma enti no achi ɛna me betu hɔ me kra me tu kɔ adablaka na me pa boso me nkunum na 2 years enti me bi me wo na abena yi frɛ me sister Vic me pese me ba wo sofo maame ne hɔ na wo betimi a kyerɛ me hɔ na me so oh on the meni na opposite enti wo ba me fie na the gate ehwe na sonda no enti saada no sister yi ama enti ne memenda ene sister yi baaye ti mi wo fie mi si niema na mama soma ma akola ebe frɛ me koye na woni papa yi ene ti ho na mama se asema me de tu anim nie wo mo se maami se ne ba eyale na wakɔ gidi sɔfo hɔ gidi sɔfo se wona wode yare no ama ne ba no na me se me mama tie ene se na me to aso se de ma to aso ya na boys ne bo me ba no 6 days na boys ma koma ko 6 apa me fie hɔ Jedu wai ye babo na sa e ma koma ko 6 na maami ba ka ho no won ka ho bi mama 6 no so firi he bini mo ena me se wae mo dan wo mo se babo na me se ne mo mra na mo mabo me oba no ha adwen kakra me na me gira ho yi me ne se oba yi wo ha adwen kakra won kasa onim kasa otese ne bana onim kasa ena me se mo mabo me ho na boys ne chinsam na me se hwe me ka kire mo aso ate sa na obi akodi konkonsa kire London se Jedu akodi ni ge entino o se Jedu adai Jedu ene ni ga akodi date na ye de he se eye na sempa ba ko bi no na ye me de o so aye ne dai enti hwe me ka kire mu eni pakura okodi sampem no kire London no a o prepare me ba no mi kuro mo asu ntunan on hwehwe sa nipa no ma me on hwehwe sa nipa no ma me o kuro mu de yin asu ntunan eno so ye de ya bosom eye bosom okay on hwehwe sa nipa no ma me because sama hwe ya wo betu me sebofo afiri manum na kire sesesi ano de okodi konkonsa no so ye hwan minim de odi kodi konkonsa papa minim de okoka asam a kire obi minim enti mi wo adablaka wona ma mi ba se me de yale ama ne ba oba sof ma mi taliza ho am se na bana pa na asem bi se o wa frame na baby twia ma me no wonya ni paketo asa o
onye nipa ketewa saa no so ote wo no ompe ne ho asem ene wakukura asem kakraka we e de akọ nanim timi ko yana maame ne de asem to me nam se mama asem be no de to anim o de to manim se sister yi se ne ba enya yale na yale na wanya no ko gidi mpaibo yese me na me de yale na ye dai amakwala nam se ma eni hoda asema me kan ye ne se nipa kura okodi konkonsa kire London e ma London pra me ba no obo no ma ne simienu tu ye epie ne mo maso ma ye kopam ye no nipa kura na so tunan enhwe nipa kura no ma me mama kwaku mama doa mama kwamna mama kofi ofra wo nwia no se onfa ya manfre mi nwia ne da papa manfre mi nwia no wo fon so se won sole no ko suma dem awrade hu wo momobo anyo na de ya de to akona so papa minim ne baya le ase enkomo ben ne ko so wo suma dem ho ade wa no twitwi fom eni se wo suma ho a ye modua enti me kwa ye na etiam famase amese wa maka kire wo se enfire emodua da na me se papa mate mafom ma yebone se mabodua enti mpa cho ho na mkoto ye na mde manu twi fam se papa me so fa che me pa cho bebiri enya wo ba ne ya le enti ana me bu nkotode edi manu twitwi fam ma me se wanyo na de yade no to akona minim ho da baby biala odimbe ko bia no medi na chide nako enti yakwaye no ena jabusa akola ne se wona wokoka kire London se eja ne hwan eti aframa wona wokoka kire London se jedu akodi nike oti dabi mini jedu ni asem dabi aye hia ye chia menko ka bibia na ntokwa no kura si ye no na minni ho eja busa no mako mprenson ni nyina saa na kura ne kai na etem from ayesa asem no mehwem enye duabo no asem no ene wom enti ogu sedie no se oni obi akofre sent yenko yemra sesia yakofre sent yagu sedie ya asem foforo atiesi baby foforo etiam frama akasa senti so abem ya asem foforo abe herbal clinic odofo yenko maamia be ho o tano so patrapa na sedi ositu yade ase no Dr. Sampa, Dr. Sagro, the sickle cells doctor, and I make comfort namdia mount. Or for sickle cells, and yaketua, and so be utmi to us here. Holding heart near yaketua, as he got for yadi, and so ne, a here for a chomo, no more sissy sky or of Yanqua be her back clinical, or the baby drew pa, and a betray a dear same. And them saya de be a franco da mamma be fibro no, we ye free ho, ubinya a quayawo, not natural. O mame ana papa abe heba clinic ensanche nya wo ye no ano de na bibidru so ena oditu yade ase mame nim haban so enim no eno ti ena man ho enwon second class doctor professor Abe Dr. Hetty Abe yekota no so patapa new site na yenkutu ye yade ase 0243345392 0243345392 and 0506460208 0506460208 yanko abe ho na yinkutu yade na se kama pa orofo Apostle Dr. Amegashi wono na di Amegashi Herbal and Spiritual Center wodiaba Dr. Penny awosaye sofo odano na ohwesunsumu ansa no yaba honamani obetu yade na se no dia mawo Dr. Smenka yade bia na embum yade bia ha obia no yemfa kodan Dr. Apostle Amegashi na untu yade na se emom Kumasi akra takwade obuhunu ho tachima nyina no sabre homagina tum enya asem ketua otu amafo yade ase Makru Old Police Station no ho na obuhu Dr.
amegashi na otu yade asem 0547 044 307 0547 044 307 yankone kotu yade asem ewo apostle doctor amegashi wona nyoma enkonkan azigligbo sonkalu kagoka eye togbe ahaban keke azigligbo sonkalu kagoka from Benin eye togbe ahaban keke susum nyoma nyina ye fanda togbe ahaban keke susum nyoma nyina no ye fa enai togbe ahaban keke orofo dry pocket onye untwamuja enye bosomasem eye ahaban asem ena togbe ahaban keke odi akiri orofo ye fi asem nyina enkonkoda no ye ko efigase akwantempono so aso besi Bomfa Hospital Junction fa efigase ka oso besi Bomfa Hospital Junction dina hwa me de ma no ma akoda ba be fa wo obekwa ko hutogwe ahaban keke 0244484747 0244484747 etogbe ahaban keke azigligbo sonkalu kagoka from Benin Asem Mpe wasantimem afili efri ba bi foforo yeso mo free saint sana ko baye mintiu ana wase wono na afofo bi akofre saint no se nana ayampa ye mema miensa mienu ti ahembronu obobodin ba ko ye kramoni din ana ba ko so ya brofudin but enam tirim maami ni papa yi o munim ewo sumandanu ana ne maami se kwabena no se ha mi de wo kasa se na mempe no wo kasa se na wo kasa wo bi kasa wo mentina mempe no ana maami se ofin so ho ana ja se mo koje aduro no wo se ofin so ofin so am wo wi na me ana ja se wo ye chinyifo kachira koda no o kachira kwanso wo ye chinyifo enti wo se wadan o se wo se wadan fo no na omo ko present agede yi omo chire mu wo sa aja mi chire mba eno so wo ye chinyifo no se an nana me de mete ye kura de wo ye bie ni wa mi gidie eno so wo se wo wura adem no wadan fo no bam wa na atuhwe eno se nana mpa ma hu de ye wura adem ho no ye kwa bi wo ha ye de akokọ ye di nkosua ekọ enti ye wura adem ho no a madamfo no wo mo keka ansam no an madamfo no bam mi sei ehwa ma hu bibia biem no mo frɛ me maame de mi hu ya me da hospital na me maame ejina me nchen ena jase sa no se ya papa ena jase ni e mehwew etiafra ma se mehwew me makola sei won sei da ena etiafra ma gu sidie no kyerɛkyerɛ ene ma esa wode ka no e ma sa senti no yeden e free ni mogyan etiafra ma ka no se he wonum wi wo se papa mi nim nom me sa nim tramo nom ni nyina wo ka no wo me pa cha wo ka wasam kasa etimia wa no ma me ka masam na sa frefo no me ya kwa ya na frefo di ni wo ma me yentie o ano se minimum nom me sa no wi ena ja etem no maka che ne se wanya sa ne ma no no ma ade na ato wo no enkoda ena o se ya mejai na tian frama eye se obepa drama no ka se duro no obekwa kope no adwira enti di obekọ no omo be ma ne 3 million na ye ko nsuo mu nso a omo de 5 million ayede aba ana omo ma bla sale 3 million ene ye ko nsuo mu nso omo de 5 million baaye ene edi bi koto akokọ edi kosua na ya nto no a ye kodu nsuo mu ho no na enka ho ne koye niema tie ba na jaka asenka kola no kwa omla no metena ho no onwale aduro no ena omo se dabi akora de ya adwuma bi enti wontimi nya dai emetena ho enti wo beba ni papa yi asale kwaje aduro no ba ni papa yi e ba ba ji aduro no e de akọ
ana me ni wo nyina atena aka mu eda no ya medru ntam ye bedru krom aba 11 anadwo ba 11 eni bedru ye na me ne no kwasam se ye kɔ no sister ne twia me kes kama me ye ba me anam twia ma ade me ne me ba mi yun ye ba me anam twia ye eni bedru ye si enyina ye se nya me se Awurade maba akola no ho ayede atɔ no eno ade egu so e bompa ye enti da bi me wo wa na me sofo ma me asa soma ne nana ne se omla no me frɛ me mame no so no me gini di na me bunu so atwerebo eti se wo yese kura na me se mama wo se because ni papa bi kura na bunu nyame ma me se waye esuro no papa yi ene ne yiri se moko ma me atwerebo ogi tum so na ade yade na to akwa enti sada me se mi bodua na dua na me boy ya ne me se ni pakura okodi na na jedu ho konkonsa e kire London ema London pra me ba no me kuro mu aso ntunan o hwehwe sa ni pa na mame sa na me kan wa anyantum so na ade yade ato akoda no so me fa ya le bia ma ne ba wa anyantum me fa ya le bia ma ne ba da ba bia odi mbeko bia no me ko fa ya le bia yen fra ma me atwenebo oni dance me ba cho unya no o ya so de oni de unya no Mami, ono kura de ni huni asem nu yes otini baby according to ana sister yi ampafui mami no wonya ni paketo wasa ampafui wutie atwerebo ye me mami nimpon a Fox FM ne ni diguma ye komwa ona na be preachie onni me pa se mrante hina koda ne me mami papa se kokoba ne se ye fra atwerebo ni osu gitum so na ade ya de atomba so obeka sai on kasa akrada enimu sada fra kwanfo ba ma menam ne atia fra manim komo omso na ade yade ato ba akoda entimi masa akrada na me ba ne nam ho na me fa yale ntu obi ba so me ba ne nam ho ye me ba ne nam ho de asem ni nyina tene se maame osusu se me ba ne kokan asem ne kire boy no man boy no enti odi card me ba ni din ma ni nya no ama ni se no asana Awurade be hu mo bo so ni ofoso papa we ko ye nu papa we se ko mi ko nru se ko ofoso be me papa we ye di akola we ko ye no ofoso be me we ye ko wa no e kire we papa we afa ho akọ mpere nan akoye ni nuro wo kwa won kokura nka se eja me ba na durasa na me ba ji adura ma woda papa we ya wotu we ya be eno kra de eno ya no ne personal issue enti ya de ye free etina me ma wo ba di mo odua be se so no hwehwe ni pakoro no na ye ne dua nya no so no kura ya kwa ya na obo di so odi bo odua no eti aframa na o kan ye ai na wasa dani asam no who deny say me ma jatum sama bo odua me ka sa me mo odua o da be bodua ne sei mi bodua ne se ni pakura okodi mi ba na jodu humpem a kire London ma London bo no ma ni dodo musimi enu 2 years na ne mo masoso pie ye no mi kuro mo nsu asu ntunan atwehwe sa ni panama entime fa ne se akwede o ne kodi nkonkonsa na nti mebusa so na ade yade ato ne so a obagi atum papa minim ni pakura okodi nkonkonsa entu de ensu na hwehwe ni pakura ma minim saye wo ya kwa sa na ni nua ne kan anya sa obani ne kodi kwankonsa anya na obani ne kodi kwankonsa mami me bo enti sesi ya no wo se asuo tunan ono ya bosom kase ono ya bosom kase o kwankonsa ni mam yes enti se kwankonsa ni no ye hu no ya de da ne so nyo na de to ne so se me de masama koja otie me pa to me de masama koja asema ba asema ba ne ka ya dia eyewoa eyemia wona me pese me se de ba ne ko ka asam no kire London dia eyemia se nya de ba ne ko ka esi den na ufre ne ya le de minimum ho esi den na ufre wo nua na adwo edi din bi ma no na wo gina ho papa usana ma me se ne wo gina ho unua ne kan yo adano I'm afraid of one marade. Okay, Yakko, nim. Minimum papa. Of also, a pacho. An intina. An intina, Fosu
Wadaroma, and no, a big for. Share. And it's an abba. Says here, what yatum. And it's my bab. And it's him. Oforisuo. Yes, it could be why it could be to us. Na young cock by beer. Yanko computer so be MSCA. Ibodria. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic womu ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa e kra so ko abrochio Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to anase visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she drinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into washo na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. In a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very mensio. Nomno nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Omani ya woman. Omani ya memana. Nananum akuafo yi afuye na saduru hobiemu enti wo dwedwe fertilizer afiwe yi ubayusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ane atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ane atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu ha. Enoti atufo enfre 0555 909 437 Anna 0555 909 433. OCP fertilizer papa OCP yegina homa Ghana ene Africa biayo okay Asem Mpe Nipa no ensem sisisu Fancy de Maria wada Jeffrey Asari wada Abudiabe wada
Akomia wada Messiah wada Mike so ada mba ha Oforisuo Aboagye adwen Luther King so ada atapoku so America ena asema mahunu afidie we so akoda bi oso ofiri hin na baaye ofiri wanchi obey commentary na kotokofo kra so ada ha asefo ada hey Osei Osei your friend Abdul Kudus Muhammad your friend say Abdul Kudus Muhammad Abdul Kudus Muhammad na Kudus ni din nyina no wafa no na wo din dada de say aka no wafa no din de say wala mi dan kasa Kudus ya wo nyina o ma mi din de say Fati o papa su din de say Muhammad o mo hefa Amida mama first no one chiba say o ko edwira na papa so konsoko this say wo no hwana ma sika ba ha Zen eminana wedding visa 11 years na so be ma commentary we take it yare free when chiba we shemboto yima mehwe uko suku we he Aswaksi Islamic Basic na track em bae o ba akra hwan me kramenana na se bra sebe ye day like me catching say shed o mama like mami ji football wani jidie ho football o ka pronounce man ye do football e say kotoko no has e bobo ye commentary mama he mo bibia kwa ba enfambra e wanchi sporting e arena match between Kotoko Omoni has the great house of folk Rafiga Toya Madama Game Rafi Babu Michael Stanlight 2 Amos F Paul Stanlight 3 Kuku Matias Stanlight 4 Ibrahim Dauda Oba Kotoko players na Obenya Aprantia Franse Dempty Obenya Aprantia Franse Amidu da misra oden kamino Kotoko for one thing kam bichishi Fabishem Obenya Aprantia Franse Ibrahim Obenya Aprantia Franse Kaka Obenya Aprantia Franse Ampadu Obenya Aprantia Alvin Obenya Kaka Obenya Saidu Obenya Aprantia Franse Isko Alako One Aprantia Bakobako Amonim brantia bako musia kan jama ayetime français koloko krobia sa de koloko otumfona na ukopima pimbe ku omoni the great house of folk oba omo players obenya goalkeeper français avec monata obenya brantia français ampadu biem obenya Elvin obenya Kelvin obenya Seidu obenya brantia français glass na wako obenya brantia français kamza bokola kolonko obenya brantia français Matthias Rafli obona bemu bona bedi yonga postofon chamona tintin bona nyese bona kita yonga postofon sorry kotokofon kita bona brantia ampadu chabona da Desmond kita bona Desmond Chabon tintin bona mesmo odiama Amidu akwani bobo achuba kumeni mesa woni metimono sudabi Rafli siboni 4 the great house of folk a branch of Sampadu Chabon tintin bona metimona Rafli siboni penalty Entintia the great house of folk the great house of oak branch of Desmond Yampon be a penalty in Bessay. One na born so. Man say a brantia Amidu. 1, 2, 3, here you go. Here you go. Yeah. Good. Your point. Pass it. So. Brantia Vanza Desmond. She born yes, Bonica house for Nikita Bobo. Unquine Bobo. Mubu born and say Mose one supporter in my house or see young pong game no. Young pong game in when you there every year try them no porn house one to go keep them touch one or the one at all. Mose
go ma send globes no I say photo abam ama doctors from e kwahwe no ama doctors from e kwahwe no Dempty yan truck game so a branch dempty to one thing born yes yeah born a bedina branch here e kotoko for yi mama use democracy cup we almost some never did born yes yeah born a bedia branch here born between na born yes yeah born kita kotoko so goalkeeper ibit mashashi bi Which monata Ochibon what one thing born yesterday born bet my winner has for Nikita Bono has ego one more draw down with has ya say ego Bono draw kotoko for possible born yesterday Bona kita kotoko fune kita bono. Say one man modro. Ampadu na kita bono. Ampadu. Ya dem podo bia fu mama boni. E fo. Ya di ampadu bia fu mama boni be fo. Ya tutia ti me fanse. The grace as of folk. Game ready and paper draw cry sports na arena. A match between the Democracy Cup. We now call in the United States of America. Now, what show mu? Sponsored by the Speaker of Parliament, Honorable Alban Kingsford Bagbin. Samsuna ema community support here. Make I say NCBA GFA. God and never shall see on Swatre. Young apostles one cheers you. Yeah, dear woman. Yan twa game so born e kita kotoko phone kotoko ntentin born yes ya kotoko phone kita born kotoko second half no yan yampon kotoko phone e kita born mause ya house phone man ya bie ba but ansha me die prediction is born e be 2-1 but me the 2-1 me nim team e be shede that out here me ti oba me the 2-1 man nimra kotoko phone anya e free kick Yentuntia young apostle sorry Yentuntia has mama comment take time soon Yentuntia has game ready and pebeda born kita kotoko phone kita born metmona kotoko ampadu su goalkeeper which manata wachibono Pono nya say what 20 bono ekita plenty of friends say ampadu shabon tinti bono bedu amudu kontu bono bedu na ego krabia kuma santu koko tu anabem Oh, be a Santa Cotoko. Woman, two me, ya boy, 9 minutes. A car, a dear, roughly the battle so 10 minutes, Nina, so roughly 3 minutes and out so. Oh, referee 3 minutes at so. Bono Cosso, indeed. Bono, guitar house one. Shawan didn't born yes, Pono ekita has so go keep them tiachi one dempty no wanchi but say osia kan adema kotoko wanchi no osia kan adema wanchi man stars yen try game so pono bedi ya panty fence apadu shabon je mami du md ajamu adema baba na kita bono na me kausa fe no ba cross sport na vina Koloko Klobia Kumasi Asante Kotokosha 2 Ama the great House of Folk Asha 1 Mausa Bono Ekita Team Fence Koloko Shabon Tintin Bono Yesaya Bono Ekita Team Fence Kotoko bet my one else go keeper Rich Monata Yadi Akansia Nina Bana ye gudu Asante Kotoko say
Asante Kotoko. Yabasha. Who the woo? Okay. Yeah, the comment to know. Say house for Dincho. 2-1. Yajiatum. Say whom? Yajiatum. Go better, my Kotoko lose. Etinyame adomo. Uko school eh? See a Swaksi Islamic Basic. Now we take it to Sune Kurawi. Take it or the fruit. Fancy Maria. I just now on the fancy show. Only bit my judges and some no kind of good. I know the name was a social science, yeah, baby. But a comment to Nick. Oh, yeah, the so Makotoko when you watch it and get this and be found. Akodano comment to no Emuda. Ye. Majwa. Yay, mammy way. O call leave you, Nisika Samuno. Majwa Bruchley. You can call leave, say, oh, more matini, Sikana so. I say, or say you go, Crobby Asher, dear. Remember the 100 citizens. Now, Papa Camco. Okay, you're for being yesterday. And the brave room. And a Majwa. Also, a friend say, Abdul Kudus Muhammad. Yo. When Chifu Chia Nipa Bakumi, Mamma, and as one cheat here, Nipa Mechiano, Mia Casamana, Abiba Kanjaga, Namachia, Mampenini, Mariam, Al Hassan, Namachia one chi, Machia air burning kitchen, Namachia air Sawaba food, Namachia one chi hine, Asaji for Ampim, and yet Tabernacle the third. Na machia yan kasa MP Honorable Alhaji Saidu Haruna na machia wanchifoni na makase ndemi video na mahwei so uwo bia obetimi aboame a so mo boame fi wanchi na oye die ni me fi slim kakasa ne bi mamiti slim ka okukum kasa fi sande ma dia ba me ntisa kakra bi na meti ti kan do kan ne fa chia wo Kase kubasa kawanjiso fa Sompa TV waso aba Sompa TV kayala nyara kana ye na metwa dia to TV so da bia mebo kana ye na me kiremu no o kana me ma kiremu se me teka sa o ya menye sa o da bi me teka buza no kan foforo kase wase wabaha kubasa o kumase Nganyala Sompa TV. Also Sompa TV. Studio. Studio ha. Biba. Madam Mami. Ne nana Abiba. Wanchi hine ka MP ka Poundstone ka Berlin Kitchen. Aha, wacha ka membre fo ka omunya mo na chobia. Okay. Yeah, Nana said. Mr. Jeffrey Beba has said, okay. Sports head. I found on the fancy movie. Maria, now, I teach now. So, but then I try to take it time and say, oh, me pet. Or no catcher and myself, so Bakumasi be explore. Peg you manage why? Peg manager. He's very great. That's not yet. He's very yeah, the mama sponsor. But I ain't any boy for Baba Shy. Has your folk. Or say, Baba Baba. Now the democracy couple. There be no me a crown. There be democracy couple. There be no me crown. First go no buy and be shame. I didn't know my go against me. What's that? Kotoko won. Omo first game no. Omo share. Kuti. Omo share. We. Amidu. Oshego ni ti. E ma mi won. Mi ankasa mi feel better say. Mi senka mo kumasi a. Wallahi billahi say kotoko match bi anu mi hwe bi da. Oya kotoko fa nana. Mi wanchi die, mi die. First ni na wanchi kotoko. Itu ya kotoko fan. Enti ni ya hye no. Nakoda mi kotoko. But wanchi fo no bi e ka say me young apostles aba wanchi yakọ premier. Enti mi maja young apostles na me support adokumasi. Ena na me ka say kotoko no hu. Kotoko no hu. Sika wom. Ena esan agedin. Ghana ni na team agedin da. Udi like ngampese mi ka Di Maria Samchina.
Obema wa kasa china wate. Ba for ahobɔ dondon. Wate. Dondon sao. Ana ho botim. O de me kasa ki tuabi. Hey. Kasa ki tuabi sawa. Kamisi. Baba ya ba sports stadium. Baba ya ba sports stadium no. Menti asidintira. He. Baby omo foto America no. What to do? Ye nya china wate. Srewa. What to do nya Asem Mpe Nipa ya Asem wate. Fa ye nko ho. Okay, say na ya dwini kuma se ho ana me boa. Enti na say tracks no. Baby etum dika fa na what to do. Omo be ye wate. China na Jeffrey aye wate. Asi original Nigeria. David say we no why na anyu so my house of Lucy. Ye ma nko baby aka wate. Isi abonti bo ya bro wate. Ko bia kuma si asante ko to mete manager cap no. Omo ji cap no. Sure, nti ya share. Okay. Yeah, Coco producer say. Producer say yanko na china basa kasa kakra wate. Wanchifo nyina be hu. Wanchifo nyina be hu wo baaye. Hwe. Baba ni kuma say. Yeah, me ma me aba atwene bo wa ha. Okay. So for mama wa ha. Na de ya. Mama better say. E be din komo. Wa bande no aba. Udi abam no de na abam. Emrante ne se me bom rante hina kola no de ya obeba. Na commentary no so haye. Ye bre no so yakọ ye mama amentra se tentem. Efiri se oye nyame adwuma. Oye sofu pani. Nyankopon nim no. Nyame tenene. Eti di aba no. Ando bede. Okay, order for you tentu makato was about for me bomenta be me bomu a me nam soro me sign nam form. Asem na aba no efanipa ho. Enipa ho asem so no na wo say ye pe ne pomasibre ne de ye pe no kura se mewom. So for mame atwerebo e wo fia. Mame me mo akwa aba. Ya me di. Ba tampa bibia bot call de. Adom binti. You free for self menusia ya che. Me kai ibi oba ibi de. Onini ho agro DJ B. Mami bibi aboko. Nyame tuminti. Nyame wo tumi. Mami asem bi udia bem. Yesi e bae. Ufie ho. Ne mu no kore. Mami ojitum ampafo se duabo bi ko so. One de yade to akoda no so. No kura sem nyina ye wo a. So nya bie wa no pe ewiase nyina age wadi. Na minim se wuntwantro efiri se ukura twro no. Mami asem be poten ene om de ba wanim. Medasi. Michia arefo ayere sumpen. Montwa dem nyina mame. Nyame shamu bebre. Ayi nkan radi sempo. Amen. Etna ni esi ebosomenso. Odi abedrum pempenso entese. Na no akra de chese mempie manforo ka manko ba bia. Me da we ya no afrɛ me ma ebo din ho Sompa Osei Aboagye no Sompa de are no mo se antivik Asem bi am antivik Asem bi se ma mi bi se ndende akatachi enna kakra no ho ani na me ho so na me hu sister onene ekun. Okay. Nimso omo ban Bible. Ni kwa so de bom pa ewie. Bisa mama ne na. Ma me ne kase oba me nche kakra ne me bidi nkomo. Ma sorry baby. E fen Vic. Na ono titafo. No chasem se omo mako. Ni fe na kola na nyarare no ne ade. Nansisa Nama yako Frevik ono kura no usi niama ti aba no sema no kura enkola no koin ya na chese na ani nyam na ne ba no muja samnum ni ade ti mana ni bere pa se de wa ne ba ne sa no ompeni na yakeka ya ni twem did the next trip ache wano almost habai sakola no hom to no mimi ni mo hwe minim sister no
ana minim de eko tse da na ka kire me hye ne eko no ode vic ebeko oyerpa na me pa ne cho sa ne e to akwala no ehunya ne mo miem fam bible se urade be den ebe enu mu o mo keka ya ma no kusi se akwala ne yare dia vic se ni nua bi ewo yuamo asio se baby ofiri no to de ne beko ama o mo akwa akohwe no efiro minti obi anka bi maami enkomo no nyina ne se se ampa fo gitun ewo wanim se wona de yade no to akoda ne so ampa fo so gitun se ode eno ntina maame na ba bi si ase ne dance ni nyime no so what say wanim nti maame se wa gitun se wona de yade to akoda ne so what say nkora ni mi nu ako nti se wa na bodua ana wose so kasa nkora ni mi nu ko na nya ne ya no boa anadwe de sum no tie ti dia me se wa na ma mi hu ni se akora ne ba nako ti na ye na ni birisem sa akora ndi moja ni ade bai na se mon kamum ne dia sie bia monye dai monye na mfa asumdue nye dai ye dia asumdue baba yanko dank natural health complex na yanko tu ya dia se na odofo eduru babia ama me ne wan say yade nipa benya so yade kuro ya enu ti ye konya kotu yade ase dia dank natural health complex na make am for dia ma pachi number 2 oni city life hybrid school no na edi ehwani modofo yade ben na de ko dank wa wontumi entu ase emfa ma yade bibire biada efiru tunwa no kosu mawura no obetu ase na wode ama modofo na dank ba ye ne mfie du nani o manfo dodo no na bo na baso thank you ahutofie ene hefa ene dank natural health complex na make am for nam de ama dodo no a dank ma o mo eto wo mo no o mo ene de ahutofie no ahutofie no e de sadin no eto so odofo yen ko dank wo ye from kwanya yen frɛ e wo ma we so 0244017556 0244017556 dank natural health complex and I make am for na media ma ye so for mame wa o na so amamfo benum club ye mame atwerebo wa ha on pensa so amamfo benum club ye and sambe na make am for them dia ma o na anwumere e club ye bia de eno ane club amamfo twetwa bi omomo bi medical ka chiro se o maami wu o papa wu a untumi fa gari aya hono emfa nse bo ahoho e club ye ya ye wo last size ho adantamo no so ho yenko no bi de ho ate atesuo no de papa sa club ye na meka no ya no numbi bubobi maame wanu bi pen onum bi pen ensesre ye club ye na meka mfo nam de ama oba penfo untumi numbi sa na no fie du nwotwe a untumi fo asem eso enkoso burukutu ye be manso so ni burukutu eno so ye nsakuru ya odofo burukutu no akaka duru ayi mu mase tenkom yenko no burukutu ni bi abebo yi papa oba penfo untumi no burukutu be ma o nyi fie du nwotwe enfo asem enkoso Food and Drug Authority or the stamp no say dimayam say bebia yetumi no burukutu no yetumi tonton no 0244620294 0244620294 burukutu and I make count for na mediama Lawson beverages bre obema onyoma pii enyoma ben na Lawson de ma wo the Lawson law chem Mr. Abadwaso sa me no the Lawson heba Mr. Abadwaso Durema capsule Durema bitters or the Abadwaso odofo yenko twetwa bi yemu bobi ebebo yi papa 0242133577 0242133577 atwebu ewo fi ha maame we nyame ne no pa maame na kyesen koma ye die nyina no eba wanim no ampa fo anya ntum so na de yade nto akoda ne so mira ba kon so akire madwene ne se ampa fo anya ntum nimu a wontimi nkanche sita ne se omienko onu aho nko nya na yara sa otiase eno na wode ba no so na cheso enokura sem bi wo mu me nokura mi minim ne se wose nkola anako anadwo da sium na kola na ne ba ne di moja hye no ne ade ntie ma ne ye den every no be su be yatum se efru akola ne ni ahoto ana o se ni o me yanko wonu ya ho me mumienu nya mumienu nti na mba me o tv so program ni afrefre me na me de na ma me ne kana trobo ya me dance na ma minim case ose wanim no
maami we jitum enti me kura no me ma honim no me so me dance ni no utu anu tu a na me komanim maami se wanim no ampa fu jitum se yade no wona de tu akoda no so na maami no so ba betre TV se me meka no kura me ye pain me ka no kura anka say yi apa me cho wa anim wabun ko to je o manim yo so anka say ya cause me kunkura bo afu pa ya sofo pani o ya sofo pani obi antimi ntia wanim e wo mafidie we so ya wonti na mba yo ene wu nti wa ba bia me dini nam ampafo atwene buyi ma me ya me ni pei se watu anum tu ewiase nyina tiu enu nti se ye pa akwara na ya de sa yemusa ma me we efiri se wo se ne bosom a wo frɛ no na achi akoda no sa na memehu tese awon kudi konkonsa no de a akoda no bosom na chene yade da ne so de ye penyina ya yaresa na asumduaba ekwa be ne befa so asa akoda ne yade me pa cho se wo mo no nyina hyiae ni rayi ka ho e wo manim se wo mo koyu amwase wo mo ko ediesi ye bai obi amabu mama ne ene sa matimidin wa hai ba cho wat matiwas mo manim no mo ka mo asema ne wie peye sane mo koyu amo asema hyehyɛ mo time se kwaye de obi me musa ampa afo se enye wuwa ade na wonu wo mo koyu amo ase eno ya asem foforo na me watu anum tu awie ntino ono kura asem waka ti nyame nhyirawo edasi nhyirawo we chia ni pa ba ko mi nu bi nyen konkoye ni asidan Kenya me she se ne nkrofo si frafra me ne ade na fidie no so mi wura kra se o ma me ma ba mu aba me ma so o wa kan chen se mrante hina koda cause se the sister no si so na ma test na be ka no kra wa ka se yi na wa pa ya wi ho ma test ya wi ho uye nyame nipa ntina ade a che no no yan kokoye ni wa na asa paso ba asem nim ma test ba o debi ye wie brenu swa ye brenu swa asem na ma test ya kan enti sofo pani e wadawroma ye hwe ekola na ya desa yakowi amo asem konfo se aka 500 ye mfa ka ho ye de ka ho ayaresa beba enti ye kan kire ma se wa se na dawroma oni matiam frama on kan kire so nyi akoda no ya de ni mfiri ni so oyine ba me kam ye nye ye kire se ni ye mu a maame ne de asem no ba no ba nke se kura maame mapem so bi antinka me de kosompa obo yire pa ho na me bu nkutu je fa de me zato no sai se tie maame nsini ya de akwala na ekire ni ye ton to o munyai to o mo ba me ni mo hwe na me midi abam na aye de eno de so akle me pa chawo enti se no o mo akọ o mo ko edi esi ye o mo amama ante me ni mo hwe enti mi ntimi nkyira wo mo de wo nye okay enti ani amesra mo kwai enti ma mesesi ano de besi bia memo wasoate me dasi efri se intumi ensa free fox ba ha mo ho aye fu hankwa na de hankwa damo se me ba ye menya ka mi twiu eye brati brati ye na djuma oni ka ne white ni siase oh fine ba ana nya kwa ntwi eti ya na okonkotodwa ni ma no abompa ya ma Dr. Blazer Foster oni dupom a yetena se ne ye mfere na dawroma eni nso me ba no okay sa me ba bi ye djuma 21st ye nhwe na ye be frɛ na ya ye nhyehyeye no abetua sika kakra ma ye no aba be prichi wa eni peti ha pa that's bye bye yami shram the nation's uncle wozu be ma nkomo no wie asiete nkomo no ye nwona aye sekanti madam nkwantere na sebeta frache ewo mo aho ese okwasia na se yedeme yonko yeneme na abrabo aye boni wi asenso no mpanyifo tabu bese okoto sa aboa to ahye unua so a oze so ye so ngase so ne so se the next level bitima yewo mpanyifo na biem se otuso obi abode se hia ya no asenso asiwudi amu because bibia bitimasi anokwasem omunkomo no chirim gosi akira na asasa na chi fa bebiri ma mi difo fa bebiri wo mu difo enkomo no
wiase ete enye de nyina ya yaresa na aye nwonwunan ni nyina ko wi yaresa na yaresa na ko wi ni ko wi se maami se beta frache enye wono a onde onto twire bia ma obi afiri wakobo nsem bebire kro omko ekozisi nwonwa setesa omoso na wa hai ye nte omoso nkomu ya nte wi ba akokora bia wu ndi so munimpa za na ko so ho de ane no nkomo be ne edi kanu nyina etimi wuram hunu ba bia de ne woni ahwehwe ne yeko abraba ya bo etimi ba se maami na aka bibi na ama asema benti ne yese banuma ko de hunufuo bi wa no so wa ni kire se bibi se yakoso de ha ene ye franco mo ne akanfra na afi ye hunu ade na kwan ha ne akwakope ne de asumbi aba but eno ambiem nkomo no kogina baabi nkwan ese maami eno nso chie ne de wo so obodua ba wan franca se nipa asumasi na obentene me ya menim nkomo sa ade pia mo amonu masem ne ahebi na ye de abua ne nyina ye koyanim tini ye ka tro afanu nim ye nu nyina se ekoba se maami na aye na se ne o de o ma dia tum se bia nka yo mo ba no konkonsa mo wo ho kwan so mo sayale no na still a wo mpese kwan beba so mo go fa baabi na ho de ne chen baabi a wo no a e de asem foforo beba ekoba nso se nye no ena de sa akoba na ye oba na nso mfunsuo bi na mo so ma me ya nsi ni gina se okay eno a eno ne ye ko hwehwe akira ugoduru baabi kura bebre ugo ka kobo maami dua yi so na ato twira ma no de be weke wo maami se nye no a ye ntimi nsi za honhom ne kwan baby odi free ye nim a ye ntimi nko che ye bia no so anza na yetima ko akoye nim ye besere ofanu mi enya se no kora no baby ye hwo anhunu no mtimi ntrase me mpa de no puma sibire na asumdie mfamra na ye maami zumetu ne fo kakra ye bo maami yo betena headings of maami o je ne ho kora se maami umpese ye di kura ba fifam ubu no yetitirifo bi le bu no na sebe what is of maami a o gini di sei na ase na obi afom a wan ye report no say nyame no bra na mbacho ne anya nkotena no so mate wase na ene asem ne ba ya no wakotena tim di koto nanim no ade no wanto ama meba o wozi na onya nkoho meba ena makoho de asem akoto no nanim obi na de koto wa frɛ wako ndi se de maami so na wonim zo otimi di dwuma etesa no ade na mko okra 100 man se bibi se na akoso ne ya hwe ono so tumi ekura ne ebetimi di aye na so fu maami anim ne egodi nkomo sese be ye firi wo akọ efifufuro bi ma akọpa na montuo bi etesa eze mokura maame na agasa na mogini die na ni die bi esefata no manfa ama no endi abasese niema bi wa ya yenhwe ni ye de wiase na yatim no se benya ba akofo na fum di niema bi ba yensusu nyinyina man nyete se aye de sese be ye ni ebetimi ya na yakọ echina we wa ya be ma oguso nam no obetimi de bi akọ obi the same thing okoya ayenye den di yenkunu ntonkure ana yense no di asamba hunu ya wo approach no se ye na nka boko maame no na muhuni bakroko kan de ka afon kire wo dia won se mo se ma de me sa ba ya mo se di nkomo se na kire me na nka ya de asumdua ba de be se so ma ya abatan no mo wo asase we so de eye dani asa na ma we besi esi a no ma abatan ye na daadi because obatan de so ka se be obi aka oba obesori atia obi aka ba besori atia oba be kwa akoka obi edi asem foforo beba oba be kwa akoka obi amano di asem foforo ba abrewatia Ofoso be ma medase na ma memfa futuo ma awofo imienu se wo mo ema na wo komo no mo nye mofra ye wo akwada sa abofra na se abotofo ye bone fra ne ema na onyina na oya akwada ne ye se oya akwada abrantie ya wode ne ba ha se no oya abrantie ye se obra na awonte. And I believe say ye maame no so odi asemba no ne ba no so tipen so na be te sa brantie ya wone ne maame e ba ye ya enti no asem bi wo ho a owofo ye susu gigine mu akwadai maame your friend is saying me pa cho udi ni the saying Mavic obona kwa abonten we pela onya akwada asa abrantie kwa abonten wa kodi sebi ni se hunu na so akopla ba wo ye obata ayembe hyehyɛ wo de ba susu di akwara na kyese nanti e kwa e be kwa akoto no fine wakɔ nipa de kora po ye sa de wo bunkotodwe apa wo kyɛw ɛna wo anya ntobo ase ɛna ase wani ku ba ne ho nti no wo de akɔ akobodua se atia frama ɛhwehwɛ nipa koro kodi sa ankonkonsa na ɛnam so ma bɛnti wo bɛnso wo mfo mobi ana what am I saying? One anya de ya how ba beka no kora de a chopa fa opa jai opa usi abonte di matem ne ko meka ma adwen de a kyerɛw what am I saying? Enti one anya ntobo ase o your bata nim so bata bia eyam ewo ayam hyehye
the money but akwada ya ogina wo friends o ya akwada wonya akwada be connect to wotale akire no now the ekwara mpoma it in some ba ya mo ntomo bo ase what mase next time no akwa ye samfonso ne biem ena biem so fo so be ba bia nsam na pempen akwa akodu no me ye bo asia mo hwen ira meti ase no mu yi me ma adwen ni say ku bi maami ye komo pa na asem na wo kan beti aka say ti amframa no a wo de ayi ne ye na ma akofa yade na ba adenti na ntimi nsi ya ka honhom asem wo ha maame ebetimi ase because o friend no say wasem a wo kan ye no e na me gina so aka wo se wo bia woni mu bia no e na betimi aka say ebetimi aba say maame meslo maame nka sensi me mu a wo fo wa ha bia me kan say betimi aba say maame ben so kodi sa atro no ntina ama ade na ye no no wo ti oduabon na ye djuma eti oduabon de o kan wo ye no so de wo pepepepe ye wo patentene ne what am I say eti bia ne ba no so koye ogitum za bichitum so me ba na bia tum so de sa ne ba na kwankwa ya enka ade ne ma bibia nkwa papa anye gele edi bone wo kwa bi so wo ho ene ma sa de ne ba bo fo so be ma ni nyina mu no yesi me de bia mi gina ba bia mi gina yesi wo bia fuo wa wo bia fuo to aso ena da dua bi nso twa dade mu fine se 500 na me etiam frama wo bia de ba bia ne gidie wo so no na yes ade na ba bia kikira aboa na na mantam no ehwa ne yesane no 500 ne be hwese maami be ye na wo kire nyame ya adoma ye mfa nkoso ne kwama no won sa ne yade no se nya no so fo so be me ni ba bia be fa ba bia free ba ne betimi abona da ne ama na ko omna samoa fo so be ma kaka metima kan se wo brante onya wa heche ya onya wo be bia nse makosi edu mebi hon ma okra oba ye wa heche no abetra ha che se wo okra honyo honyo mo ha dwen dodo mo ha dwen ofosu asem na da wana ye pempen no sese mu mienu na mo chewo no me metima ka se bia no asem na ye kan obi atra se planet de oba be kan ha ti asem no mami kasa no sa mami a se beneba etwere da no sui odantam ewo mu mienu omo ye namfo miensa sa na yebeka no ena ba kono aboro mami bai ama se benesi atu ena mami wo ho na obebebo opo ne humu ja na ode ne busa no ena ode ne course anipa na o no gitum ena o se wa hwe no nti kofie chi ni abofo no pacho pepe so hono mami chem say omubo mami bedi and obi bo mami bedi because according to statement no say wo call mami eho satana mami bedi ya mo ni die wonte yo nene wo call na wo koye dai tiasem no wo call mami wo koye dai na mami epa o chase ye minim fa cheme satana ye mo din bia say mami ba na akodi nto satam nam we no so ni mobia according to your way no sa your way no and so obi abedin tro endin MP and ma media bufuo say etiam frama hwe etiam frama nti sata wo wie no ma mi ho no wo kokoye den because ye mo ne ba ne din ti asem wo yo eti na je se ankomo bi wa kira wo ti se em se ma mi be na ejije takoreje mu ama ya ba obai akwa bi so ha ya ba no kre oh yeah ana de to so ma mi so mu mi hwe mu ko ye no so no ampa se bibi gituma ne ye ka bibi se mo ba no wakofre senti ana se bibi ama bibi abako bia na ne kre tie ofosuo duabo maami di koja se mo yare na e ba asisi amo se etwere wo ana su duabo e wo kwan bi so bosom de obeka che ne oye etwere de enim ni se etwere ye sebe fom yade abonsam yade ana aha ana duabon so yese bia do bo okobo pa me se me ba na yame abunu me ba munya botre ya pensa se mu do okobo me ba yidi me ya bo no na na bia muntua na so ka na se wonwu sa na duabo mi hu no anye won toma etwe ye toma se wodi koja se sa ya do obeka ne ye nto yade we ma no konkonsani no ana ma mi se wo be gina se wodi na woni mu koja fine uchim fita atwa mo konfo wonkun ena wagye atum se wodi odi kojai maami be can be say on the dantamu a oh yes ah because we nipa ebi tasi yenyina bi ato ye pen ebi kura match na asomasi elbow no enani ene ya ena okodi ntro se bia we so snatch we get free nsem ena no so ya don ena obu wi na me problem ne se
Satan me nyina na wo kopa de obo ba ihwani wa hwa akura yi ama wabu nkotodwa paachew kade bebiem na aka ya wo ko maami ho de na wo te ya wo ko maami ho na chese asise maami be na da akọ keka nsem ti a wo de ne din ko ye short ase ena sese anya no meboa because for so se won ti bibi aka maami ka won nko no ho ti asem na ka won nko no ho eti wo ti bibi ana wo ko boy na obo bai obo maami bai din ana wo ti bibi se maami ne ba ne din maami bai din ni ono na ye ana de ti na ko no maami pacho e de ti na ko maami wo pacho enye that day na asem ni see ye no na me bo odua no wo de matiase that says this and my mu ensia ba so mbebo me bai and me say just mo ye plan woni wa mo mu access no mo ba ho no and am so mo ye plan o mo bo mami ba din dabi na mami be so kan dabi kwakoi na ko mami ho kwakoi oh kwaku mami we di mami we no yanyi tun wa fidikesi so mewiase nyina ntese mami ne ba no akodi nkonkonsa me abo ti mami du abono kwaku tie mi o mami du ya no boy no yemu sampa fo se kwa be na akora ne be fa ne sa ne yade that's it se de na de ayira wo pe me fa se obi bo se no kwa be ne be fa so asa akoda ne yade se de tie from ma se fa 5 million la aka 5 million yesa anu asa de esi yo dabi anu asa de esi ye am se aka 5 eni ese 5 no ye pe be se de akoma no because mami se dan ka ma me aka say 5 ni money na it is a mami ya dan ka dia 5 million I try to find comedy am from na so ne mo no so no am se nkomo bi cause we ya ka no ye so ye ni masanti asem me ba ye ni masanti asem ye sorry a enye se bia mo ma beta video so ntimi nyi biem atiam from aka so be di mami ne ba no wasai eti ya hwe hu ne di hu dwuma 5 ne ba ko se de koma tia from na se tia from se wo nya biem dia eno de ne enso etu ho anamon o kwan bi so that's all ena me person me din komo bi obi frɛ mi frɛ figyasi kuru bi so nano pay oso betumi asa akoda ne yade yemfa 5 million ko mati am frama yeah na bo ade that's all edru o ye bia ne yesu ye bi mini asem kase bi aka enne pana members akasa wi me Osei Aboagye de me hwansa ya sa be ye adwuma ampafo edua de obo na wakoma no da susumu a be ni me papa mesrewa de bia mo kana sa da 0554931931 0548931931 sese ye pa akora na ya de sawo e ya asem foforo pa hello Osei yi Osei Breno ini omugo chula ono besho kotoko o asha hasu o kamba akora ka menye so and nampo cha o jambre di mate oba ye Nigeria de mi ken na se le shimo go run to wabuda faketi o se ma tesa be kasadi ba o kan di sisi ne ne be se abofo na ya isa ne epe na ma me no su tu ni banefo because me mo do say ya be mprache e papa ma me ti baby e bi ja wa so mo ma kwa faba ya na shi oko hello Osei Aboagye me chairman be jafo Osei Aboagye me chairman be jafo ma jeso kadachi ye ne kan ni na so ma me ba na to ni anka no kre because obaye no na asem o kan no na ne ba ya lenti na be security so tin wo ko ele si so ina ko on ke dit meje to say a mobile ma me je tu na wa nye tu na ketia na so bod ma me ho bufu na bai e da ma to me nya me yeji atwene bo asem o kan no onde waka na asem okura bible okura bible nti se wo behwa ma me atwene bo say sofo ba say se sofo ba say se sana tie de ne ampafo na yakodansa what can this here enti mesra mo
Mamuntake atwerebo mo mane ko dede misremo a okufi ko bompa ya mame. Hello. 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 Majo so bienti o. Acho ayi de na mo kan. Emese ensu fi asin. Na hello. Yeti opa. Ma ne so kakra. Aha, me pa chewa. If we asin na wo fa se ba kunya the same issue ye de no ko mind bi ho mo. Osani ade. Jina ona me fa number no akoda na yade sana na me hwehwe ne ne anumri eho na maniwo ampa fo mo akoma mra from wate oyo batampa msrewa fadawroma okay hello baby afrefre udin original Pauline ka fefre ma sukuna original yetio ye brani so Ofonso me bon abaso one omo afamwa no falumba ni na wanyana yire kwa munyina na ya na eno ane na bimedi ni mitiki bi ho hwe pa Asem Bakra me ka sipini aba ne adere ni esi ni na chefe be no one ko ka Asem no be no one ko ka Asem no se no ko ka ya enka Asem na ara me e ma me ozo Asem o betra mitini ka se ma me no anya ntuma ko nka se bi o mon ko ni na ho intina tin za ma me no ditumo ni pa Dianza pa de fatwa ile na ile so for me so awajitum hello baby afrefre udin mpacho me se ko se safo yenti o yo mpacho mo adwuma pa mo ye na dwuma dase nyanko ponhia mo na mpacho o se so fuma me no bae no se nka ya brena ye be ya ka kire wiase man nyina se we Sompa Asem Mpe Nipa ye no tintintu no ya bebo ye ntabam ya yare santabam na yebo tiampa afọ wadawroma mo akoma mra fom kadachie nyame tumi ewo ho ayare sabeba ye yanka ncho mumienu nyina no asem na da ho no mo obi anka so ye wina wona ade ko ewe asenti wo ye wina tie duabon ho nsem no ene bosom nsem no hwe mamenka se abrantie ya nhwe na ye nyina anka mo mama no ho anto na obensu kodi obi hunto eda ne ba ne so ti mo hwe ne ye na obi anko sa eti omo fie na mo ya omo fie na sabe wona hwe ne se mo kodi obi anu achi enti ebe kwakwe yo ebe kwa akoba se ayo ofu se bia wawie aha akoda we onyanwuye ebe kwa akodi obi nkonkonsa ebe dani aba so enti mo ma me de ka atwa sanato edu abo ase kire no abro chenti ofo so be ma wo ha wa mane abomode Asem Mpe Nipa dwumadie fo bra ne enti kwa gusi wi ase ye de en wi ase run about Oma wo fla usano so usane a omra samasi wi ase run about omra samasi wi ase run about Oboso Asem Mpe Nipa dwumadie fo your numbers no 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 emu bi abefre bia ne ebeje so ye for happy birthday Emma yankasa ye mame ya de nyina adwa wusu a oba papa bi enne eye wawoda
efiri wankasa wunua bema wahini siam ababio CEO edema osa Royal Deco and Catering Services ene wabusuafo nyina homo se Nyankopon enkoso enhoma kwatenti anwode ne apomoden ewom erade mfa edafoforo ya babeka wo mfenwi emfa nye enipa dodo na emfa ma wabrabo sebeya empuntuo ne nkoso nso ebetimi abemo mu do papa yente no ose oso emra mfaso sa abe na ebusua ne nteso aba manse nyina nso emra meteso ababi happy birthday to your first obema yenkra na yensori adwaso. Okay, we are some Asem Mpe Nipa and not from someone can the nation's anchor of a lumba out in a can hear mammy work with Shama Brunya Oten can producers one more boy Quantabisa and Eco Sechi Fletcher Omuna boy Aquania South Mubiada boy Dr. Silas Dr. Silas Yame and Shannon from my Ebeko Dr. Silas and no catch them in Amira who no friend me boy mammy mood in your cry. Osei Aboagye my pamphlet yakram yako long time.